ino sia ai lo uingo Ai mai sa paalinga Masa fili-filinga Pemoni e alava ita Pete talanoa Pete leiloa Mana tole tawalanga no Apa ela pi o se pisu pasili o se masike ke mai fiti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo Eleanga ole ta'atua E tele ai le ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sau ia la ia malolo ta tele Fia mai mai atatape Se yo pese pese atu ile ea Se yo pese atu ile ea Soy fua, ol si Fofogamua Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Tim Lagulawan Chile Radio Samoa le ringa le so le wa tolu miru tu te ni le afo le se fulu malelua o fenga ya ile tuno fenga mano longa le ko le o vai engo le ya wo le so for wile le ya so se fulu maleliba o le ringa siro kuso lua fe lua limba wa tantu wo lia ya le o nga tu tonu le mu o le ringa fo imasina lona fia lona Lona vandu o le ring tu sanga ma lo le fai o le faiva ma lo le o sai e ma lo fo ile tangwa tai lo topa ia ma lo o topa manu talo si o lo so longa le leia fu fuanga fa nga solo o le dei fo ia so fo reile ya o tatu o ia ile fai ngol le riva so ia ile lo fo le tu o te mai lo to so i fua ya to ai fo ma so ma tu le yola tatu te to ma futa e lunga o pe amba ngalo le ia ile tu tu fa wow Ale Radio Samoa tasilima iva tolu mo. Ja, fia ranga fa talo fa tuai. Au na pa ia le tua o tau suina le puvai lo lai so se fanta fai tau lava malo le talo malo foi le ono sai. Ja o tanto o mai foi le fai ngolo via so ta pena tuai. Ja mo le langa ina lana upu fola malona firgalo ya wanga ole tanto o tono ni sila anto foi ya mantonu e mama. Le ganto 11 talo fa tu to ba mutu da ma tua ba ngama sani le Radio Samoa ya mai le vale so fu o le sa o mai o lua o mai o mai o to ile ne ya wo li to ba mutu da ma tua wo mos fa malostino o maua ya la fang foala au na sue masalo ana ila lo moenga ya antu lo le o ngal fanda ya na faile ye o mai vai mai la fang foala au mala ako foala au e o fantasia la anto foala au mala fang foala au mala anto tupe yo vai pe o i se ulanga wa kango ye la ako kupe ile ngei fo ya wa ulio le so for really ya talo sia
ele o a fia ia nei o tātou ta mama tina mātua e ngase fo i o lo pepesi le nei vai tau e mi se i lava i le fulu soli e se le sa o le fulu o lea a fia i fo i nisha na ula vea i le amatanga lava le tau manu lu le fulu i anga vala i kiki rea koe kau fulu ra i kiki ia langa la o lau ke fit on me langa wa kau fefe le fulu i entia ja, wat maar lola maar nog zullen doen, talen ze jullie daar hangen ja toe voor je waar ja, ga het wenga al die ja zo voor rally, maar lola on zijn maar lola van maar los ja, laat zo tof want je helemaal nu lola wat wel aan de leila, tolu tikeri, fan tikeri, waar maar ja maar nu lola na je hele tijd ja, laat toe veel nog mensen die wij gaan woon die talen zie was zo elo je van malamba wat de talen ze van malamba van avale feit toa se i sau fafole ea mafana fana e lo wantu se e felesi e ka fa ke a ile mangongi ko kongo le poku mano lo yo avane i fafo man tanto palani kek se i fa sa vili de ya wo ya ka lo ka si ko va ku kombe ka le rua yo pe fo ye ko lo fanga wa o ko va ku kong ya nga va ile ye pe ya la nga ave yo le faltana bla ja talo si yo le na we dan to le fana wa o nga ya lan to wa o nga o le ya so for really ja, man le tulanga fo ile leolo mawila to umele balo sio latino. Ja, le me fio fa ngaloina le tu ala tulinga ya ti periode le to ma tanga mai tayao si le me fo ile tulais fo me lua le wonta to ma tai. Programma la woli me Fofogamua se ile tulai fa ile fia na nei. Toi on nei ma le vai so fo. On tanto tala no la ia lea ile faita waso. O le palota tele le tātou trongo i Samoa ia le whainga palota le ona wa tū mai le rito sanga ia ona o le pasi ai o le tala o le tupe e pe o le whata ape ai le pale bene o le tātou trongo e le amatanga fo le rito sanga polo na tūlata i le o ngā tutonu ia o le so sulma lima ni o kuso lua whelo lima o le aso muli le e awina mai ei whai unga o lui ia po ni whala lave sa tu idan tu e sui tova mai le panti nga i le panti ia mai le tu malofa palota i le tu fa malofa palota e fa tau i sui o lo o tau vai yo o no le tu la fono lo fa pe min tu la fono e ma fa yo na ru pai ave la fai pe ava pe o la yenya na moli mau tu e lango ai ia lona te e ma le fa lave e le tau na anu pai ai alu na o la fai e le whainga pālota e pe o le sahunia tia le whai ungol le ia masina e le wha moe ono kolosi atu i Samoa pe a mose avado o le fionga ia lilo mai ava i se teimi o le so ai o lea ua foi ua maua mai lunga o tātou upenga ta whai lang ia i unga foi e pe ona tau auina i le so o le unga mua la leo te vai atua i lunga i o le unga lea o le lui sa fa pe leo tu idan tu le tai o le vai fa yo le fa tu le tu sa mo tasi e po le fast e fa sanga lea ile sui fa tu po le sui tova o le vai fa yo le HRPP le fionga ya fa o sa rosa stars e ma o le fa pe mai ile fa mtalanga ile tala leo te fa tawa tu lunga le penga te fa ilangi le so e o le na fa pe lea ona fa se tuangal o le upa Britania dismiss ia pe fa le nga ina le fa sinonga ile so ia le tangi le na tu ina tu le tai le fast e fa tu taulea e le sui tovale o le vang fa yo le JPP o lo wingala e falling mai ia mo le tu malo fa palota o nganga e maunga numero tolu ia o le afa pe le ona tau vai le fionga i le Aouli le mali to ma le fionga ia fa usa rosa stars ia ma o le fa unga nai pe ona fa i lo mai so i le mento wantu fo i le fa mrino ina tile o le mta upule le na saundo ia le fionga ia le maiava e fa mrino antile le fina ngalo foi o le komisina o le ofiso fainga palota e le mafaina to eluina e le mafai ona to apili e le mafai ona ko lo ke sesi ia fai unga i utu ina mai fa tau i mata upu mata upu e tau
o le lui ia po le whaalawalawe a leisi sui tauwa a ngā I leisi sui tauwa. Lona winga, ia o le tūlanga nā o tātia me le mata upu mua nā lewa maua mai le so ia lona whaai unga. Lua o lewa I malesi unga lewa o whaitau tuai mo le tūma lo whaapalota whaleanta numera lua. Mai le whamatalanga, whaleanta numera lua o lea ua manu malo ai. Ia le fionga le minister, ia po le suia whai pule o le tūma lo whaapalota. Le talenga ia le tinu Wayne so yalo. Ia mai ua whailo mai ifo. Mua lua ia tangi ia pe lua ia lui ia na tu inan tu le tinu tono le whaamsinonga. Ia e whaatatau lava I le palota lea le lantu I tū malo. Mai fōlinga mai ua manu malo ai le tinu iana lui e lua. Alona wingala I le tala whaapupu ma whaafaingo fi. Whaleanta numera lua I le whainga palota ele ai se isi o le afa pelea o na tauwa ma le fionga ia le antinu. Ele ai se isi o le a tauwa I le whainga palota o lo lumana nei ia ma le fionga le li minister po le fionga ia le antinu Wayne so yalo. O le fionga ia le antinu o lo fa pelea o na tauwa mai I lano o le vanga whai a le Samoa ua ponto poto. Alona wingala I lau whaitau atu fo I lele iai I le afo, I le mata upule I le so. O lea ua tau le ai, o le vanga whai a le Samoa ua poto poto. Ai le I whaiala tātou pālota I le aso lua fitu ma le aso lua iwa o le masino o kuso. Ioe, I le lua vai aso lea lo lumarai nei. Ia, e le isa kako mema whai. E le isa mema whai. Ioe, na pauna o le mea lea ua whaitau atu ai. O lea ua mautino a lava. O lea ua mautino I le sui tau wā mua o le pāle mene o Samoa. Ia, o le fionga le ia le antino o Wayne so yalo. Ia, ma o le unga foi nā o le whainga pālota a le tūmalo wha pālota o whale antalua. A o le le whaiala whainga pālota. Ia, e iei lo nei tū le lei, e iei foi ilo nei tū. Ia, e ono whaangau le maria iei nisi. Ia, wai, e whaisi tō tele o le tūmalo whale antalua. O leu te whaitau o tūlunga I le whaamatalanga lea o lo sa wai I. E fuanga I le afu I le ngō le mea, I le tusi ngai ngō. O le whamai le tusi ngai ngō sa whaia. I le tūsanga I lua whelua tasi. Se fulu ma le tasi afe. Se fulu ma le tasi afe mō na tupu. Le au whai. O tanganta e anga wa e pālota I le tūmalo whale antalua. O whale atalua e au fiai I a tātou wafia anga nei. E li se fau, whale lau niu, si usenga, e ima le fio anga leo ta o le au pan. Ia uke le loe au po wheme e le fio anga le pole nuu lea. Si usenga o tali matau, o tanu mapua, tapa o, tula ele, vai nganga, vai loa. Ia, ma le fio anga o vayusu. Ia, o le tōtele la le da, e pei ona mai tau wina. O le utewa ai en tui lunga o wha mamunga nei. I le tūmalo wha pālota lea o whale antalua. O le ua manino le mantola vai le ungo le wha msinonga I le so. O lea e a foi. E le ainseisi. O le a tau vai. E ma le fionga ia le tino o Wayne so ialo I le tūmalo wha pālota o whale antalua. E a le le. Manatuala. O le ma whaiona whai le tūlanga na foi le le temile nei. Ai amae ala ona por ele tūlanga o iele whainga pālota. Ia wai mauti noa lewa pale mai le fionga ia le turu o ile tofi whaipule lantu tu malo. I le whaantau tonga. Ia o tele mai lo wakalo ia o kai minga le whai. E ma whai ei fo. Ia o nā lutanga tai awilang tang pe awa pe a iei se sie toa. E alwe awisan tangi po sana mata upu. Pe a iei se tūlanga fo ile le pe o le tau whaantau tiloi. I le tūlai mai o le fionga I le li whaipule. E si kako whaakalila I ei po le tūlanga o le a o tiai. I le mata upule na. Ai mōle temide. Ia, o le kako sui whaipule mua na o le pāle mene o Samoa. I le paia inga lona se fulu mana vat. O le whamele whaamtalanga o le utea whaitau antua I lunga I. Ia, lua manu malo I lu I e lua. A le fionga ia le tito. Ma o le a le ai seisi. La te tau vaa. I le whainga pālo tane o lo lumarai ni. Tol, mā ka ukia. Ea, lelei,
Whamalawan tu ia Frano, ile ring vaengo le Aouli le nganso ile ale fionga ia mangele fiome ole mau to mele tanto polokalame le ring vaengo le Aouli talo siolo maruia tanto uma ile nei aso sa fa fonga mai e makaukia fo ile makaukia fo ile tulanga o ti tanto I Samoa ia ole bena lina fai me yo fam sidonga kan ko kio ia au mai ei se finagalo le fam sidonga po ofeni tu nga ia lana fai unga pe nga ile tu tawanga vale pe nga ile tu tamatau pe nga isawa ile me ka kaunga nga ia io ata e satani ile au no fantasi umaloa ole palo tati ai mai la to fa fa ele au sita fa sa o ile palo ta fa to aso so mai be ato le fai se palo ta sa ma se fa vai di mai fa to sinai ta wa e mani a tele aso I fai na palo ta e tina la vale mamma o tu wa fa le ai na e anu la ora ta vale e au mai ai la tamata e au mai fa pele pele be le fai na se ku ni se se toi ata mo si ta I ma sa pai fa be Amio ole au kau poi te palo ta ia te oi ua to ali mai I sui tau wa o ai mana la fona a rose ni ma ata wa o ki ma sui o fale ata wai no fo si le pali si ai palo ta sa fata tu ia ma winga le ana na ole la ua lo ro mata so nei ole mala malama sa ole ta alo le ana wa be lava ole palo ta wa mai ai pa tu wa tamata wa sa wa si lo ma tua ile pasi ama o tua ke ya tu le ka kala mai fu wa ya me ya au be ana e la mo fo a o mai ke mai sa pa fa lao Tamilo le au si felo e komiti tala pelo fai mai atu a mau ole ato wala o mai fa ava mau ai te ua tu a mau fiu e va ai oi vai le toi sa te leo mai ya ko a ua e tino mai ya e sa e komiti ya ai masi ai palo ta ya fale mai Waso foi fa bene e mano ai con le talo le lei e le mana o le fai ina e mana o lava e tu sono te e la mai lo palo ta e mi mai si ai si toia ina su su no la malo na fale toia ti male la u malo na ai tu via na winga le anga ba ai le tu alai e si le si Tina ona pala pala ana wa ole awala ele tai tai lava fo ta vale afi ana tama ai uma go o mano ole toi o
Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaluenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa 5 tasi 5 tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o, tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lui tau mō le aso. E maua le ola pe a wha mau. Saving life by losing. Ma taio, ma ta upo e sifuru ma le ono, o le foi upo e luas fulu ma le 5. Awa aise fia wha asaunga le muina lo na ola. E mau ai ia te ia. A o le wha mau lo na ola o na oa. E maua ai e ia. E maua le ola pe a wha mau. Saving life by losing. Ua a mata o na wha iloa atu e Yesu I lona auso. O ia. E maliu a e toe tu manu malo mai le oti ma le tuunga mau. Ina ia wha ola ina. Le lalo langi mai le loto o le angasala. O sea o onga na le mautonu ai le au soo, ma le malama, pese a le winga o lea mea. Fetalinga tu sa oa ia Yesu I lona au soo. Fai ma Yesu. Awa aise fia whaasaunga le muina lona ola. E mau. A o se wha mau lona ola, ona o Yesu, e maua e ia. E wha tatau tonu ale whetalainga Yesu I a te ia. O ia, e wha mau lona ola, mō le lalolangi angasala. Ina ia wha ola ina, ma maua I tātou le ola, e wha vavau. E wha penale o langa wha Yesu. O le wha mau lea wha Yesu. O le wha ngā ina. O le taupua. O le au nanga. O lau wha atinonga e whai mō le atua ma nisi tangata. Whai mai Yesu.
o te le sau ina ia au na mai tangata ia te le ai. No o sau ina ia au na I tangata. Ua mativa Samoa I tangata tautua. Tangata ngarului. Tangata whaatino. Tangata e avelo lato wola. Mō le atua. Samoa fai oe ma au na tangata uma. O le wha mau lea wha Yesu. Le hase au ngā e te maua ai le lalolangi uma, ai mau lo wola. I le nei fo I aso. Lea ua feta lai tu sao Yesu I lona au so. A wha pele I lo wola. A le wha au ngā ina lo wola. A le aisau wha tinonga. A le aisau tautua masau au nanga. Mau lo wola. Ai a e ti ngā ina, ma e ngā pātia, ma e oloia, ma e mā omo I le tautua ina o le atua ma lona finangalo. I to tonu o e kālesia, I to tonu o āinga, I to tonu o nuu, ma to tonu o whai ngā mālo. Ua maua e Samoa leola. I le nei fo yaso. A o I maia le atua ia I tātou. Ia tātou iloa. O le wha mau wha Yesu. Whai se mea o ngā I lo wola. So ia e te wha mau lo wola. I mea e lea o ngā. Ai wha mau lo wola. E ala I lau tautua ma lau au nanga. I lea tua ma lona fina ngalo. Tātou te tālu. Lea tua pa I ai. A o maia Samoa. Ia wha o ngā ina lo mātou wola. E ala I tautua ma au nanga. I lau e kālesia ma lo finangalo. Ia o mātou iloa. A wha mau lo mātou wola. E ala I le tautua ma le au nanga. E maua e I mātou. Tātou ia malau fio I le nei aso. E tonu ma le iai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua I nei. Amen. Italea utonu tama. Italena yo umana o. Ai ole tonu o te fia whaia. Ia whaia lo finangalo. Whai mai le pangotana I lo itu. Owe Yesu. Ia e mana tua upea e a fio I lo mamalu. Owe Yesu. Tali tonu tama I lo maliu ma e tu. Owe Yesu. E mawhana lo ala whai le malulu. Owe Yesu. Owe Yesu. Mana tua mai au. Italea utonu tama. Italena yo umana o. Owe ai ole tonu te fia whaia. Ia whaia lo finangalo. Whai mai le pangotana I lo itu. Owe Yesu. Ia e mana tua upea e a fio I lo mamalu. Owe Yesu. Maliu ma e tu. Owe Yesu. E mawhana lo ala whai le malulu. Owe Yesu. Mana tua mai au. E le vinga o le tua mai a vani a tolo e le rivaingo le Aoauli I a whaia lau finangalo e tōru ngā tu le tātou polokana mena u whaingo ina o le lui tau mo le aso. E mo le tuelanga whaaptai le sunga I le whaiwhi au e po le sunga I le whawhinga ia Reverend Etisone ngafa mo lona sau. E ala le tātou polokana me o le lui tau mo le aso.
Ia wala vai le tātou savalinga whaalenga I le rifo ia so for reile ia malena ia so e pioni e lana tutua. Ia ma ua mai ai fo I dama le tātou lunch hour program. Ia po le tu la fo I le fo ia ila lunch ia mai toi fo ia tu loa e te whainga wenga ma wha ua ngā wenga tute ma whaiva lo filima. O le nei fo ia so for reile ua tātonu ia le tu la e tas. In this update, the cancelled Inter-Island Mega Ferries project has cost $671 million. Minister for Rail Winston Peters says Hyundai's dockyard received a net $144 million final settlement for the canned project. Here's political reporter Azaria Howell. Including that settlement payment, the dockyard's been paid a total of $222 million. Originally, $300 million was provisioned to cover the potential cost, including settlement. The remaining $449 million cost is for landside infrastructure, project management, and wind-down costs. Christchurch Hospital nurses said Te Whatu Ora needs to properly acknowledge dire understaffing. 200 nurses organisation members in theatre, post-anaesthetic care unit and radiology will down tools for 2 hours from 2 p.m, picketing outside the hospital. NZNO Theatre delegate Gail Marriott says Te Whatu Ora needs to do more to raise numbers and make the profession more appealing. Nurses are going home in tears because they can't meet all the demands of the job because they just don't have the time to do it. No relief for oyster farmers north of Auckland from the norovirus threat to their livelihoods from sewage in Mahurangi River. They say water care is taking too long to stop the inundation every time it rains. Mahurangi Oysters operator Jim Aitken says many have been unable to ship product all season. He says some companies have shut, losing about 40 jobs, and others have been driven to desperate measures. We take our oysters out, move them to another harbour, and we have to wait 21 or 28 days until they're safe to be flushed over norovirus and other potential viruses. Watercare says its interim solution should cut wastewater flows in late September before a permanent solution by late next year. It says it's given farmers $250,000 wellbeing and business support. And that's your update. To sport, and All Blacks coach Scott Robertson is adamant an extended break after the July series against France will benefit them on Sunday morning against Argentina in Cordoba. Both sides have had a longer spell off than usual prior to the Rugby Championship, owing to the Wallabies-Lions series. Captain Scott Barrett's back from a calf injury, and Robertson says they are ready. How do we recharge? Like an extra little pre-season. They train really hard, a lot of conditioning. They're pretty keen to get back into training for rugby in a group, and we've had a great week. And the exodus of Silver Ferns to Australia's Super Netball continues. Mainland Tactics shooter Tepai Selby Rickett is leaving the ANZ Premiership side to join the Queensland Firebirds. Selby Rickett joins Ferns' Kelly Jackson and Maddie Gordon at the franchise. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
e ora pai e ma umi wan o le mo e la va ta se tu li fa to a toro mai le fare o ta mi a di si o si a fis o si e ta fa fare au fe to lo fini quando e tu ma tu se a la ma to o si a fis o si e ta fa fare au fe to lo fini quando e tu ma tu se a la ma to ma e bala au mai fo fa na ai ati ai ona to atele to fa na ba ai la le wale anga na ole feo ai solo ia tau langa se mama no fo ile nei ya saki mala to waya wale to ya ma ona to fa to atele o to fa na be a fai wale tau si ai fa sala la wale fo ta si se no ole fa sa o lo ole au ti fu male pa la wale wale o ia ma to ai Now, Mr. Cowboy, bola sunga ya Sam Chukuni, le ringlang ole Aoauli ina ua se fulufa. Malafa bidu chela butai ni le chula e tasi vavai ntoi foi ya o tanto polo kala me fanga solo le ringlang ole Aouli. Fifia nganga ole umo le tanto filo inga male telenga ya le ala au kuso fia le le yo le tutu mala udanga le Enterprise Motor Group e Manukau. Ya wa foi tanto li poti fa talo fa ntoi le ringlang ole so le ala malo le fil fiva malo le tawata. Ya, malole, ko ile, tau tua lau, talenga, Fofogamua, ya, tau fai fa malo, ya, me te fo ia, le fo tato to ai tau nuu i tūlanga le weekend, ya, malole, na le on sai malo fo ila singo nei aso.
Ia e tātou te tau whaiwha mā lo lava, mā nei le sulo la ai pangale o le manulu i o le tau pitonu. Wow. Ia, e pe o to inga tau ne tele na se tele vo le whapea le ua e mna mia le sina of mafanfana po singa champa o te ke de wa ke o se le sulu matango fiola ia lo ia sa vili le to ma wa se sile. Ia. Tu langa fulum, tu langa whapea ile. Ina i vai ngai to le winter ne vai ta. Ioi, ia e mi se na i ta mama tira ma tu. Ia ma vai ngale inu ala to fala aua le. Tau le ia tawana le al mafana fana fata vo le. Ia pa ma tu langa o po ia fo i tu langa fa mai ma tu langa pe. Le ia ma no le felo faiva o tanto o me foi le fai ngolo ia so le taimi o le selenga i le tautu ma la unanga ia o tau ye le e ngā lulue ia ma tautu fo i le unanga tau fa tau ta vale ale. Ia sa o le lava ia pe a lang le ia le so ia pe o le fo na tu langa fo le wa ele se si fo le ma fai e fia o se ia pe a fa de tonu tau. Si monga ma ia e vi ele li o le ua vai o man nei vai aso o lo fangieta to le I tu langa tau ia a fo ia e ta wa fo mo nai ta tu tanga to lo mo wa no e su mai matala mai au Ma lo fa tangia a we so fidagano o le wata tu I le fa ngolo vi aso wa afala masino o kuso e o le sulu mantongo fi mai le la te lo e tal tu sa fo I lava ma wingo le tau le so antao fa tau le tau tu mo le udanga le fa ngolo di vi aso ia fa tai tele lava fo mo mato wa no ia mo fo nei lao e fa ta lo fa ma volo fa tu ile ta po nga ma o se ta to wa tu no o lo fai ona ma wa mai ta fa sa la ngol nei tu la le aso ia ta to no lava lo ta fai ma wa nai ta to a inga ia e mai se le lolo ia le ia so fo ile lo fa ma le nga le tu o manu ia me uma ia o tato o nanga nei le enterprise nei manukau ia ele to o telefone nei loa ma sila fia le loa se tato wa tunu ia o lo tele mano no e tato ta vale fai mai lau filinga ia o le tulanga fo le a mata tu le fitua fe iva se lau iva lima ia tulanga ta vale e tau ta vale ia se o la vai dunga I tulanga o le tolus fulu ma le fast fulu ia tele tato pick up o tulanga I tato vans ia commercial vans ia ta vale fo ia o le electric cars ia po le hybrid ia lo tele mana no e tato ta vale na ia e fai lau filinga mo o lo mo fo I lunga tato website o le enterprisecars.co.nz lo mo fai ona mo o mai tato faptona I lunga tato website fai ona e suai pe mo le amano ia tanga e fo I lunga tato ta vale e se lo ia le website e fai fo I ona fa ai oi mai lo finance tu langa fa pena I le link o lo ia I lalo ta o ta vale ta tasi ia a fa pe fo lo ia si tu langa fo le o se ta vale le umana tongi po na mia le to upgrade tu langa fa pena ia kom fai fo ta dia ta to ia tu langa na o le trade in ia a o lo fa wow per ta to promotion o le cash bonus ia cash bonus ia tu atua ia o it's optional fo le po le ale tu langa te na wai o le promotion ia le al fata vale o le fa pa o le tau ia a fa pe te na o se cashback ia end of the day o le tupe lava o le o se o pauna o le me alo fale a company o le fa pa o le tau ta vale ia na o e fa ngale cash bonus le e fa cashback e tu lo account ia po offset ai fu inicio mai nga pe o le trade in se outstanding o ia ia fai lava no fai tu langa le I tato finance ia fa pe fu le te au tu tilo fa tu pe fu le finance ia lo sa ia na ole la sene lava le me na mia ia mo na tamama tina ma tu fu le ia le o yen la to internet banking ia pa ya na su mai le tolu ma sina o le bank statement ia ma le sene ia pa ya na fa nga yo ye fu ima speed up the process ia ole tulanga ia o finance ia within an hour tasile tula wa maua fo ia tulanga
ia pe whaamanuiaina, ia pe ei fo inisi tūlanga te whaalea ina ia ai ele ai se umi fo le whaatali el finance o le in-house finance a mātou ia e pe o le process ai tono le tūla ia ele fo se me fo le lo sumai ia na te whaatali la ia I tūlanga fo le ai e maua ia le tali le taimina te sumai ai within an hour ia wa le tali ia pe e full tato finance ia pe fo inisi me te whaalea ia mo nisi o whaamtalanga ia mo tati numero masani o Barcelau o notaciono whaatasivalu o Barcelau o notaciono whaatasivalu ia o lo sumai fo in tato wa Watu si masani nei pe South Road le mfai lava na misia ia tūlanga fo le tato wa building na pe lang orange na iai ia e lua tato ia lo sofa atasi le sipito o lo iai ia le ia to le budget card ia pe ta vale la lo le se fulufa ia o le situ o lo mawai tato ta vale fo le o le lua fe lua fa ia tūlanga fa pena ia mo lau filipilinga ia sumai tala mai au tala tātou le weekend iwa I le afole lima I le fitu aso ia pe afa pe foi o lo tau sa ili sa ia fai foi o na bili mai mo so tai mai le sunga ia Terry Coons ma le pole ia ta ma foi ia tau papo ia po to au na neo le ala ku so fie lelei mo nisi lava fa mtalanga I lau lava ngana ia aftai lau fitalanga ko mua mo le mato wa vanoa fa aftai ko le tātou le tio ia mo le ngaluenga fai pea wa lava I le faa la wilo ina fo I o le matou au nanga vai ia fa fonga mau fo I o tātou atunu ia mania fo I fa sauni atu I tūlanga o le weekend tātou toi wheloa I se lao mua I le alofa maleanga leo le tua ia manuia lo waso fonga mua ia whapena ia o le whai o le tōwhai ia le ala kuso fia le lei o le Enterprise Motor Group I Marukau e pe o le whafonga e lana tutua ia ma le lantou au nanga foi e mi se ile nga tu le whai ngō le reiva ia so se ile so sa mo I tātou I nei au kilani o tali o foi lantou mai whafuantu e anga I mai e se ile ni tātou tāwale tau no fie Vamaloatia he deo vaenga tātou pusu po seta da Samoa Antoai ma kuini savili o le mautu mele ni vaenga le au ma no la walfio le whaiva e malo fo ile ono sai Talo fa Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal suia ngila wa le kio eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Susuluma, sulumiai Ayo folinga, ata Sineleva ai O te taua tuile sunei Ave koe fai mopse Suine o ngana tunei Sunga ilo la lelei E o fai oe maanga Sala o se avenga ua mama Ilata ua mafutanga Silo tanga tai penina e tele ne te mane ese o ele pelele ma vaina ese o e hola uma siofo ya so fai so sungai au mai ya lo noto letio fo ile poto o e hola uma siofo ya so fai so se uana now ia ile noto la uri tu sape fale Yo sé tú, vaina jana materia. Belangona pefa tu kumai, ya so mabona ulo no sai. Mafa atali tali se umali maya oyola umani, lo ma amora, oyowa umai, yo ulangona. Eito foto my name of fa so songa, lulo toe, yo mana o to toe. The
loto lau I tu sape fale o lo masiofo lo masiofo lo masiofo lo fale na ua e matino le fifa ya ma uso le ne ya lo fasa awina mailunga oyo la wangel le te fa alua Baby, it's a baya tu wana ola, val masio fofa el pelero sio ne yanga, ole masina ole fetu asusulu manaya ole kitara malio oe of the fatu saina. Ole se vai malu o sa wai tu fantasisa wa ia yesu bebe se fifia o angelu a wable lo fa uamu. Personality alone light up the room, just one kiss alone that make me a go boom. Oh, ola umasio fo. Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Etio fo ile koto Oh e ola umasio fo Ya so fai so Se uana nau ia ile noto Lau iwe tu sape fale o Lo masio fo Lo masio fo Lo masiofo lo fale na ua e matino le fifa ya ma uso le ne ya lo fasa awina mailunga o la wangelu le te fa aluaina Masiofo mai Timothy K. Akiripa I le divango le Aoauli da wolus fulu male fitu minute o te nele in July tasi o te loa na o te fo ila to tele I ngā luenga tutu ma whaiva halo filima I misi fo le whasau di antu piki le whanawa o ngā le jemi tu waia o ngā o le reia so fuwaile. E le tūlanga o le tau o tau mawha. O loa nei whamei ua matua I alua I lunga I le tau o le soifuanga le nei wai tau. E pe o le iei le susu o le pata ma le sisi. O lea ua wheso soani e tu antu I lunga I le 5%. Ia le si tanga o le tau o loa I le nei fo I se fulu lua masina. E tau mai le masino Iulai lua fe lua se fulu ma 5. O wha maumonga I e pe o le tu I mai le ofisa o wha maumonga New Zealand po le Stats New Zealand. E pe ona iei le wha maumonga mai le tausanga lua fe lua wha. Mai le masino me e o mai le masino Iulai le nei fo I tausanga. Ia mai o nisina o loa. O le matua ia lulunga le langi lo la tau tau. E pe o le mole mawina I le nei vai tau. Ia, whapea mai. O le whangususu lualita. Ia, lea sa whapea lea o na tau whio lolo na tau. Ia, lena si tiam I le sifuru ona pasene. Ia, maua antu le tau I le wha ta la fitu se fulu sene. O le pata, wha se fulu lua tesi ma le lua pasene. Lea na si tiai I le tau sanga. Ia, o e si la fia le mena. O le pata ia sa tele na 5 tala. Lima tala mon tup ya le temi e o tuai le ono tala sawa mai le kauranga valu tala 5 sene iva tala se fulu kala tole ile 5 se lau kala mo le pata ya malsis ya o te mana tua le temi santa I fitu tala ono tala le tau le poloka sisi fo ile le tasir kilo kalamba wa nei le temi dei ya ngali tasir kilo kalamba se fulu tolu tala anta wal poloka da temini. Ia ai ua whaifo se solo ke e mangu papala. Ai wawa I se solo ke e si vahenganga. O le wanwa I lunga ma le tau. O nei o loa e pe ona moli mawina I tato I to tonu o New Zealand. Ia ai leo whai titi ai la wale whaantau o tangata. E leo whai titi ai le whaantau o tangata. Ewi. Ia leo ia mangsi kangongi kokongi le nei waita. Ai o le venga so fo. O le venga so fo I lea so lulu. O le ufa moe fa ile solo te a onga tūlanga lua I to tonu o New Zealand. Wa te tauona o antu se tusi. Ia mai ia onga loa onga ia loma whanau ala tātu o tero I nei au kilai. Ia maso spito nuku lava o New Zealand. E wha malama mantua I ante lua mantua. Ia le tūlanga fo I pio ni eile wha singa ina leo a onga le whanau lea solulu o le venga sfo. Elena o le pawai leo lea so. Elena o le pawai nao lea so le te te. A whaia onga. O no o te te e le tutongi le whamai I le malo. E si I tasi le pasen. I le whātau sanga. Ai o lo o tāu sanga antu ia lea fo. Ia le
so si lea o whaia onga I tono New Zealand. A la mea le au mai sa o le whapasene na, ona o lewa mai ona tau ave e sea. Ia le si tanga fo I lele tali tutusai, ia le tutongi o le tūpāwa lii, ma le tūpāwa tamaitai, I tutonu o whale whainga ruenga I tono New Zealand. E si kako whakalilai. Wa pole hama lea lo tātou langona, e iei fo I le ia tutau. A li ima tamaitai whaia o ngolo I tutonu o le iumi. E whaali ai lo lantou sa o la tonga. Ea po le lantou wai ia tutau. E te te ea tuai, I whai unga le malo, wa lantou sila fia, e le o whitau I mo I lantou. Ia mi se le dei tau. O le ua over ma le tau sanga. Sole, le tūlanga o le inflation. Le alu ilunga o tau o loa, ai re ai ma se kokongi o alu ilunga. O e sila fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasa fua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Wasilia ma le luas fulu tau sanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa wha amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau wha soa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I taiao I le tasi le Aoauli. Awhi o ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau. Pētaka iane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials wasilia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pui pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iai lana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Pa apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Avelo ainga tapua I lelo whaiwala mara Samoa I lantaloga ma whiti le soro setema I le Rotorua International Stadium I le toru le Aoauli. Taungo fie pepa o whale se furu tala mo tamaiti a lua se furu mo tangata matutua. Whātafa whaolo wa ainga mo le aso saotama ma tapua I lau manu Samoa. Maua pepa o whale I le ticketmaster.co.nz. Wa lango ina le netaloga le Polynesian Spa, Herbert Rotorua ma le Mountain Jade. Go manu! When you shake up, I'll bring you some more. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alofa le tātou atinuu, mai le tātou polkalame, le nei whaiaso, le areta leola o te whawhela I te oe, ia mwhai o nā whatasi mai fo I tātou polkalame I le nei aso. I le lua no fo I ngā tupu tolu sifuru tolu, a le whai upa sifuru lua si o le sifuru tolu I le whaupunga whapea, e winga le tupu le anga leo manase whapea. Sa popo ngā tia o ia, manase lea, o na matua whatonga tua I lea o ia I ovalo nā tua, ma matua wha maua lalo o ia, whai upa sifuru tolu, o na whaafofonga ina lea e lea tua o ia, matalia lana ai oi. Ale upu mo ele aso le nei, o le whaasalanga e a oa ina ai I tātou.
O ye se teimi na whaasalai o e kalunga e ola mai lava i lora i titi po lea onga whaasala o e whaia onga. E se teimi na whaasalai o e se mea leanga na e whaia na e loa na e awa oinga mai se mea ma e le koe se e whapenal mea tupule nei. Su e se tupu sili o na mio leanga i tupu uma o sauta e la vea i le tupule nei e ingoa i a Manase. O Manase o le atali i o le tupu le leia le e ingoa i a Esekia. Ai whai maina i a whaia le a mio leanga i luma o Iova. O mea inosia malava nga whaia isi kupuleanga. Nga koe whai malava i a ele tupule nei o Manase i lona vai taimi. O Manase o le leisi mea mkau kia leanga o le tupule nei o lana mea na whai o ia na ia whaonga ina lana whana wana tali e o si taulanga i tupua i meo tua leanga fu i tu esi awhi mai wana whaui lana whana au e lona tali i luma o le afi lunga o kaulanga i e ave i tupua whapau e le ngata lea o Manase manatu o ia fo ile na fasi o tia le perfecta i longa fo ile ale tua e ingoa ia Isaia fe mai ni tala nisi tala sa fatanga ia le perfecta i ili lua ina le perfecta winga la o se tupu makua le anga o ngai tupu ai fai upa se fulutasi fai mai o longa le anga lea na fasala i le tua fai mai fai upa se fulutasi o na fao o mai lea e le tua i le nuo sauta ia au mai oi Asuria tupu Asuria pe mai ua mai tangata mai Asuria ua latou pue ia faaleanga ia sauta ai ua lakou pue le tupu le ngai pe mai ua pue i matau ua lakou matau le tupu le nei o Manase ua faamau o iei apa memea ona latou ave lea o Manase i Papelonia pe mai fai upa fultolu ua pua ngā tia o ia vai mo kwa kinga inga o Papelonia ai ina ua tinga ina la fa upas futo e le ye le mele fa autu il tatu a recto le yes ai ole ki mo ole fa salanga ele ina ia oti o le ka ua fa salanga isi taimi ina ia e loa ona fa mawalalo ile tu vai fela o ka se le anga o kupurge ai inga ua fa sala ile tu ave Papelonia whakinga ingai, whai maila tala, ona alanga le oia, ma ua matua wha maua lalo i luma le tua. Ke lona me manga i le tua, ki ngāle le anga o ngai kupele ka kau ngaula, ai whai mai, ua whaafafonga ina le tua lana tangi. Lela, ke loa, le sona muli, e le ngata o whasalanga e tā ua, ai ke loa, o le tua le ki au ngai ai, o le tua whai mai, e tele lo nā lofa, ai tele ngese lo na tosa. Ke loa vai inga ua tangi le tupu ngai le tua, le tupu le anga, na apa mai le tua, ma lawe ai o ia, ma koe wha foi o ia sauta, ma wha wau tana no fo inga. So le upu foi la mo oe le asul nei. Po le alo le anga, ma le mamao ese o se mea ua e iai mai le tua, ma se anga sala ua e manatu, ai longa koe lofa mai le tua ia te oe. Ke ilo me mana ia ua ai le tua. E wha maongi lo lau sala mo mai le mea se ma o inga oe mai le mea se, ua wha salai oe. Ke ilo me whaia le tua. E wha maa ngalo oe le tua, ma restore le tua oe. A o lang wha maa ngalo le tua, e ngalo maa mea leanga sa e whaia. Angkongwe mga tua te ngata, ai lungo le tua, e na te wha ngalo ina, ma wha maa ngalo ato toa ia te oe. Le tua, wha peo na e whaia ia Manase, ma tu te loe ma whai foi, ona e whaia ia te mātou hawaii tumu i mātou, i le leanga, ia ma mea e te le fina ngalo ai. Teimi mātou te wha maua lalo ai, e te apa mai wha maa ngalo i mātou. Wha tai Yesu. Amen. Esililo matai Pesamai Matango fie o ele ali La ei o ile mama Vi
ia oele tupu, vi ia oele tupu. Fusia ile malama, le pongi sa ua sola. Nga te tele siu fofonga, nga te tele siu fofonga. E ofo ngia oe, pese mai e ofo ngia oe. E lo mai e ofo ngia oe. Lo matai. Tanga e oile ngata anga le atua toluta sipa ia tama le alo le ngata leona mata utia le mamwe na fasia e ofo ngia oe. Se formali na o puri ala va ai le divang la oli o fongia o jolunga tuai e ale polgramena ole aritole ola mole tulenga fa tai e le sunga fifia ya pasta la fa le copa le Assembly of God i lano mole polgrami le somo le divang so antom ruila ngantu i languina lana upfolfola le fai un le vea so tanto toi filo yang le davi swope an tanto ulia e lona lofa ma lona le lei.
Ua mawhai ona awina atu whaasisilanga whaalawa i tele. Ona o le langolango a le Woodmart. Vili loa Chris Ulberg i le olu atasi lua whaono 555. Olu atasi lua whaono 555. Ua tātou o ria mai whole taimi a wina tuaini si o tātou whaalinga ma whaasisilanga leo tonu mai i le tātou ofisa i le nei Aoauli a wālawa i le longpui li o lo tau pa ia ma lo tau malu nisi fo o tau tua ma o nanga langa tui leo wha mai moe o kālisia wha la putonga nuu a fio anga ma ai ngai tutonu o au kila ni nei. E tumo atu i tātou wha silsilanga i le tulanga pioni e le tusi o le vau fitfili ma le tusi o le songa. A wune ngalo sa lo minga o le tusi o le songa wha tasi ma le lo minga o le vau fitfili e maua i wha penga o Samoa i sisifu tutuila ma manua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o la matawhai o la matai le whainga o wha le lawe pe o wha i puiponga o la ngā upu o la matawhai o la matai le whainga o wha le lawe e pe o wha i puiponga ma liu leo siu singa o ainga fe sila whainga o Paulo o si i wha alo wha la ngingo e kale sia ma le tele o le ngana o wha alo longa e na o le fitus fulu tala le tau wa na o le ofisa o le Radio Samoa le tolu pan tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai sau lo minga. Morisi wha mtalanga whalau mai le lua ono lua tasi lima i watolu lua ono lua tasi lima i watolu pētanga iane e le shopradiosamoa.co.nz e whai mai i sau oka shopradiosamoa.co.nz e whai mai i sau oka whaafetai. O le whaalinga mo le ainga sa ta whatoa i le whiaongo iwa i le motu tele i sa la whai. I le awa mo le whaaloalo tau wai mātou te whaasilsila antua i e whaapea. Wa iei le whirangalo ta māpo o swafa o le tātu ainga sa ta whatoa i iwa. O le awhai o le whilo inga mo le talanoanga a suli ulma ma whioi o ta whatoa moangu ti a leunua i ali i o iwa. I le aso se fululua o setema lua whelua iwa i le lao o tawhatoa iwa e whaasale le anga i savai i Samoa i le tulai iwa i le tai au. Ma tau te talo o tuai mo la mawala au lia lo tau pa ia ma lo o tau manu e sumai ma tala au mai. Tātou a wai le aso tu po ina a wale wha moi moi o siu tātou a inga i a tau tau ma wha le leia lo tātou lo toi whale ma suala upule ai i a nofo po matai a siu tātou a inga sa fuafuaina. Ma ole ale tawhia lawa le whae unga ole a tasi ai lo tātou ainga i le aso i lau le awai mai. Ma le wha anoa lawa lo se nia le rei wha sa longa e suafa ole ainga sa tawhatoa. E au fiai tawhatoa waita lima, tawhatoa anga sa tawhaleti, tawhatoa Josefa tafa ke sio, tawhatoa laifa lima, tawhatoa fua mai tafa mua ava, maisi suli ole ainga sa tawhatoa o lo nofo i le ainga. Morisi whamtalanga e fia mālamala mai, whaosu te iane tawhatoa fua mai, o fua mai tafa mua ava, ia po esta tofilau te vanga, i numera nei o le olua tasi, o valu lima o, iwa o iwa lima. Olua tasi o valu lima o, iwa o iwa lima, po o le olua tasi o lua iwa lua, ono ono fitu o. Olua tasi o lua iwa lua, ono fitu o whaaptai, o lo se nia le maafutanga na ale ainga sa tawhatoa i le whio ango iwa i le motele i sa la whai. O le isi o tātou whaalinga mai le whio anga o sa papali. Whaasitilanga i le awa ma le whaanoano mō tama whana uma a le whio anga o sa papali. O lo alana papapa au i au ki lani ma o te aro nei. Le pa ia lawale a wale sua le tampa au whaasina le sunga i le bali toa. No whaalongo i Samoa, pa ia lawale a wahau sua li, susuto a le sao na lua, le babalu i ngoa matua a wah mango malua siu whanua, pa upu i ante oi sa papali. E fia whamatatuantu i le tātou lotu whaamanatu, o le tai au fau e whaia le sa, a so luas fulmalima o puso lua whelua lima, e whaia le i le malualu le kālesia manukau PIPC, i le malai o le whantunga titi, i le valu se fulu Wiley Road i Papa Toi Toi. O le teimi amanta o le whai le fiafi, e whamatatuantu i ala tātou taulanga, e pei ona masani ai.
Whaamole tau au mai le pleita le ainga, ia mo se tātou whaamalostino pe amai ala sahamninga. Ala whangia le tua le whaamoe, mo moli o tia ilo tau soifua, ma so mātou wola tātou whilo iai i le manuia. Ma le whaaloan tele o lo seinia, Reverend Karima whai ai, ma le laulau le maafutanga le whioanga o sa papali i Auki Lani New Zealand nei. O le isia tātou whaa silasilanga o le whaalinga, ia mo ala matama whanau le whioanga o whanga whau. Ua toe wala watu i lau taupa ia ma lau tau mamalu, ai te nane sau paolo ma sau ngawha, mātou te maluai. O le anto e whaatonu wina le tātou mafutanga i le aso se fulu male ono o le masina nei o au kusolo na winga le aso antai au i le se fulu lua i le Aoauli i le reo whanga o le valu Awa Streeti o Tahuhu i a po le o Tahuhu Rugby Club. O i fwoi stama whanau le reinu o whangawhau o e maua mai le rei wha silsilanga a fio mai ba liu mai tātou mafuta i le wha moe moe o siu tātou nuu i le aso e pei ona tā ua i lunga. O le isara e lula vai e su e lona wha malama ma wa ai lona nuu po o a mai. O le wala awan tule i lau tau pa ia ma lau tau malu tātou wheilo iai i le aso. A e wha so te iane i ala tātou lau lau i numera ia o le anta ua. O le olua tasi o valu ono lua tolu tolu lima lua. Olua tasi o valu ono lua tolu tolu lima lua. Po le olua lua tasi valu iwa tolu lima valu tasi. Olua tasi olua lua tasi valu iwa tolu, lima valu tasi, ia pole olua fitu ono iwa fitu o, iwa tasi tasi, olua fitu ono iwa fitu o, iwa tasi tasi, ia ma whaamsili mo le tete fono male lau lau. Nā le whaasi silanga le daa, mo ala mo tama whanau le whianga o whanga whau i New Zealand nei. O le tia tātou whaalinga mo le a inga sa lua whau. Ma tū te whaatulu wan tūlang whaafunganga Samoa, tūlau na lava. I le awa tele ma le whaalolo ma tū te whaamadatu an tuai. I le mafutanga le a inga sa lua whau, ai meise paolo mangafa. E manuaisi o mātou a inga i le pitonu o tā fito i māngiangi. O le a whaatunu ina la tātou mafutanga i pio na talanoina. I le mauntau le fionga i le teitai. I le se fulu whampe salo pleisi o tara, i le aso tolu se fulu o le masina leo o kusolu a whilua lima, i le se fulu tasi i le tai au. Whaamole mana tua mai sau pleiti mo le tātou whaamalostino i le aso, ai morisi whaamtalanga, wala wane i le olua tasi o valu o ono tasi fitu valu. Olua tasi o valu o ono tasi fitu valu. Tangi o lo senia e le taitei fono male lau lau. O le isi an tātou wha silsilanga o le mawtanga ale ainga i whale toi i santu poitea. I le awa male wha alon tele wha silsila antua i le mawtanga ala matama whanau. Ale tātou ainga i whale toi i santu poitea. O lo alalama papa au i so seitua au ki lani e whapea. O le anto e whaatonu wina le tātou mawhutanga i le astona i nei aso se fulu male ono o au kusolo a whelurima i le afo le tasi i le Aoauli. E whaamale mole i au tangia maile nei whaasilsilanga ma ia mana tua maile u la fonga ma nisi o vaenga a walo tātou whaamoe moe i le aso tonai. Morisi whaamtalanga whaaso te iane i le olua tasi o valu wha o iwa fitu valu. Olua tasi o valu wha o iwa fitu valu. Pole olua tasi lua ono lua iwa fitu o tolu. Olua tasi lua ono lua iwa fitu o tolu. Whamtai o lo senia e asianta nu o sala malau tafi sina pati. O le tete fono le maafutanga whaletoi i santu paitea. Malai tātou whaalinga mole muli leo taunu mai le deia. Wauli maafutanga a sangata ana pa ia i leo luenga. I le ava ma le whaalolo tele lava i le paia o la tātou mafutanga o sangata ana paia i leo lumuenga. E tali tonu le onolo manuia o tau uma i le alofa whaasoa o le atua i nai o tātou ainga vi i ale anga le leo Jesu Kiriso lo tātou whaola. A e whaasisilantu i le ava e te tawai i ale tātou fono e whai ele stona i nei asas fuluono au kuso i lingtu lai se fulurua i le Aoauli.
e whaia I le tuatusi o le se fulufa o Tara Roadie o Tara Lava. Tātou so alau pule mawha malama nisi o mata aupu. Talu maila tātou sailinga seleni e ping o na tātou a waifa tasi le nā so mātango fie. Tai atu iei le tualau tau soi fumala bātuola whaia ma le whaalon te le lava o lo sinia e le fionga ia pātele Michael Alipia Enderman o le whaatama ia o le tātou mafutanga nā a le sanganta ana pa ia I le afioanga o le unu moenga I tutonu o ni usila nei. Ja, ni sila tātou whaalinga lau tau mai le nei vahenga le aso o wala wale longa puili o lau tau pa ia ma lau tau malu ina o toi whamirute le ono toi on tālea o le intula e lua. O e mana o mia ni lau papa ananga tā, le lei o na tāpena ina, masau nia a wāwhausanga o maota, maso o se tū ai ngā whale. O le Wood Mart I Penrose, o ai longa lana au au nanga, o vātu ma le lua se fulima tausanga, I le ngau sia, ki le vaina, ma le awina atu foi o ana lau papa I atu no umamau. A fio mai loa, 5 fitu tasi Great South Road, Penrose, pe vili le o lua tasi, lua whaono, 5 fitu, whaafesili mo Chris o Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Yeah, TT the artist Club Queen DJ All the ladies, all the ladies, all the ladies all the ladies, all the ladies, all the ladies. Pop, drop, work it girl, work it girl. All the ladies, all the ladies, all the ladies. All the ladies, all the ladies, all the ladies. Pop, drop, work it girl, work it girl. Alau sufanunga ole ni asufo fa makanga ese ole ako malilo. Se ibai kuso ale banga pala fa falau mo popoki mungala ala ang fa au poki niki le fingola ula ang ngale Tengai pobi makua abang akua asosiye ko kong yung lau sala kala akagala Jose mo iya kama solid this is my life ng po ile maumang ko ang ay maluwe mo mama and papa ese ale o pisa ese po ima umang ape iya fly on time kama singilaw kasilipi kasi mafanga sole resi ko siya ki yung mapulu ole fanga drop ayaw parse iko malaw kama wingana ole olanga ese Kilunga, elalo, te work na kama sole resiko si aki uka ile maumanga Alo, unga, ide faari angana ufikara eesea ule maumanga eva maila ikama ulengei au manga sole eva mailo ile uima ya madele pala emu madepe asa lela oso egele masole yangane basole kama eva maikuile oso ekawile nei maso ope e akale fama ifika ikini ofisa asa kama ipe wala ase yo fama kala le winga olenge kala kukusa ole ofisa ma ile maumanga au onga filiva ama mawafa bangujanga enga kalupima uma ai ula pele ko anga ole olanga ese una lava tangata kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si aki uka ile maumanga alo unga ile faare angala ufikara esea ule maumanga eva maila ikama ulengei au manga sole eva mailo ile uima yama ufisa pe faima umanga kausi ainga pe ola maka ase koe fa longo mai kama ya ko mai papunga ma fa ufanga ugo silifa afe ange ule maumanga wa ingo ile pala eke po ya enjoy the ola kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole resiko si aki uka ile maumanga aluka amua mumai madepua salua ole umufa akali le malanga alaba makuweka maise au paka wa uli paru sami headshot ile tua belangi aingi popaka magipa lolo wangu moe vai ai kamaka ngumu ile sami sole mala para o kama kisa mo amangui ale malanga kilunga elalo te work na kama
kilunga elalo te work na kama kilunga elalo te work na kama sole Mexico si aquí oka ile maumanga alo unga idefa arianga ufikara idesea ule maumanga eva maila ikama ule gei au manga sole eva mailo ile uima yama toi whātalo whātui lau whaafunga angalene tū la o le aswhareile, ai alo mai o se isi leo whaapōpongo o tātou tāla fau, mai lo Radio Samoa. Wa molia nei leo leo se ta maitai le molianga o le whasi te tangata ma le loto iai, po le murder, i le maliwai o se isi mawhine. Lipotia mai na tatui e le wa molia se i tulou, le wa maliu i tatono se tasi o whale a au i Bay of Plenty i Awakeri. E tu sai ma reporti ma le leiti o whaava malo New Zealand po le Radio New Zealand. Na wala au ane le ofiso leo leo ma le au aunanga o whala lave tupu whaafua sei po Emergency Services i le Northwanga. E tali atu i le whaala lave po le afo le whae le a whiawhio la se tofi. Ina wali po tia atu se mata upu o se whao o ngā lima. Maua e ui i se tau mawhai ai o au aunanga e toonga whitia le na awhia. Peitai e le imanuia. Na maliu lava lea tamaitai i lea Northwanga. Ma o lea na mōli ai loa le na whaatino ina le soni ngā tū la whono i le nei mata upu. O le solo o fuafua e tū la i aile tamaitai le whaamisinonga wha i tū mā lo o whakatane. E tali i ona mōlianga o le whasio te tangata ma le loto i ai. Ua whaamaunia mai fo e leo leo le amatai o le lato suenga i lea mata upu. Ma le mafo anga le tū la i aile nei. Ma e tu sae ma tū lango le nei mata upu e leo i ai se manatu e sa ili se isi tangata e whaapea o lo umsalomia i le nei whaalavlave. E ui o lo tuli le whaasalanga le li o Monaro Kerr Wilson, lusu tasi tausanga i le to ese. Ai ua whaamaunia mai le toi whaapopoai o le isi whaamasina i lo na whaasalanga. I le mai ai o na whaamaunia i le whaamsinonga o isi fo i o mōlianga o loa awhiai o ia. Mo le sila fio le li o Monaro o lo o whale pui pui le teimi nei ina ua whaamaunia o na mōlianga o le tau whaabalea. Na sa ia pēlongia ni tangata se to o lua. Sa whaatau atu i lunga o penga te whailangi le social media, le Facebook Marketplace seller a la taavale. E whaapeo le tasio taavale o atu le luas fuluafe, ma le ise se fuluafe le tau, na whaatau atu wai. Tu sai ma le mta upuna tu ina atu e Monaro whaamamonga o whale tupe, wa mae ona tu ina le se leni o nei taavale, i tu si tupe i tangata i to o lua. Peitai, e pepelo uma ia whaamamonga. Ina o whaamaunia o na mōlianga i le māsina o Februari o le tausanga nei, o lea na whale puipui ai lo Monaro mo le luas fulua māsina. O le toi whaapopo ai o le isi whaamāsina i whale puipui ai lea li i wāfua lea, i isi fo i ona ngā i o inga tau whaavalea, ma lona ngā o iai o se taavale. Whaamawina sa ia whaia i le taimi tonu lava lea na ia avea ai taavale lua e au noa maritutongi. Ma i le isi mata upu la tamai e whaapea to o lua i la ua na whaatino ina lea soni ngā tū la whono. Ma o se tamaitai. Ma ua e se fulua afe tala ni usila le tau o se Red Honda lua afe malilima. I le whaapopo atu ai o le whaamasina le whaasalanga le neia lii ua whaamawina foi. Le whaatonuina ai e le whaamsinonga o Monaro e totongi atu le 5 se lau tala ni usila i le insi ua o le o lo a fia i le mta upu. Ma e ta ua e le o le taimi mua foi lea ua a fia ai lea lii i le tū la fono.
Inisio tala e le o toi mamao na taulimaina lea e le whalepuipui o Hawke's Bay, ni ea malulu, na i lo o le whale mai whaitu malo. O se mata upu whaali ai manatu whaangau le mali o to o tele o tangata anu o le eitu malo. Ua whaali ai le awe le wha mamafa ma le wha mua i nei tangata ngase ngase, ai meise o tangata ngā lulue o le maota ngase ngase. E ui ua fia ni whaitionga mai tangata ngā lulue, ma mai ono le le o tūlanga o lo i ai le whane mai. Ua whailo le sa valia ai le national, a o lato upu matala, a o folanga e tu sai ma le nei mata upu. Sa ua se tasu tangata anu o le tu malo, o lea o le a maua e poango tale malu o le ea, mai nei ea malulu, na i lo o i lato o lo o whaia le whaiva o le lawe ai, o soifua. I tala mulmuli au whai ui waifo tanga o minsta tanga luenga o le vai fafo le Pasifika, o le ua maua le tu ina ato le tarusanga le minsta o New Zealand, o le mtanga luenga wa wasa manaya Winston Peters, o se ofo la atunu e tali malo ai mo le fonatanga ta el Pasifika, le Pacific Islands Foreign Leaders Meeting mo le tausanga lua o lua fitu. Maua i reporti o la sotofio le neiva yaso na tu ina atu ai lea tarusanga a wa wasa manaya. Whamawina o le taimi muli na tali malo ai New Zealand i lea fonatanga taua o le tausanga lua fesifu maltasi. Ta ue wa wasa manaya e ui o le whai unga e tu ina mai lea mai tai. Ae ua ia tautino, ua tā pena New Zealand e toi tali malo pēha o mai le lua afe lua fitu. O tātou telefona mo le nei tūlau le asfarele whaafetai whaafonga mai, manu e tele lava singa o tutoi o le nei aso, tau whaasoifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Tanga sui whewhilongi o le ringaingo lea Aoauli vai enjoy for tātou Fofogamua whaanga solo mole en tulanganga whaaptai. Ia leo lua ia lima le vaenga o telefon man tātou talasa e whaafonga i le tulai lua. I le ringa Aouli tālia le tātou so ta inga masani. E peo le ia stofi man so lua. Le utu mai le ringa so for Rayleigh. Ka avano mai le fionga ia lilo mai ava mai na vai sina tala. Mai sa mo e ma o le ringa so for Rayleigh.
Mali now silo the man I le vaingola Aoauli Samoa le tulu tofi le o san tulu taniola e fa vianga sui se lo yo le vaingola Aouli anga ya tu mantua ma abitava le piki mai le fana wa onga I le tua yo onga le ya so for braille ma lo se silo man lo fa to le vaingola Aouli tolu minute o te le afole lua e ai se isi o le tau ainga e wha persona leo pe wha pe foi wha mata e avea le tale I ma le tale masani e tau fia I lātou ma le whai o lātou mea masani ai e ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz pai le suenga o le tale ma wha I loa I le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au GlaxoSmithKline New Zealand Limited Auckland Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisi le Omega ka Tasi lima iwa tu amo Mani, ma peretania Loma e maesa ilimano O Samoa ia sa oloto Tamasese Ua malingi loto Naitina ole mau Ua aula uina Le tau loto te tele Ele ai o se fefe E au solo le pongi sa I le vao e sa ili o tama E momoli Nai a lato tau mawhatanga Lau waki alangona pesi o iguleo Ele pule ani Palangi o la Samoa O le mau a pule O le mau la vale a taua O le mau Samoa mo Samoa Toe pule o e niku palangi Tu maupe a mamatala Nei whapongi sa o mata Seiva ai le whakolone Na lava e whai Tu la fono uma Mai malo au whatasi Se o ai a inga Na fai e papalangi E tele lava ina fetena I Matatu manga masani Samoa Lau anganu Ua tau leiloa Lau waki alangona pesi o iuleo
le pule ni palangi o la Samoa. O le mau a pule, o le mau la malea taua. O le mau Samoa mo Samoa. Ele mawhai e vai na tenei a le alofa. Ele mawhai, ele mawhai, ele mawhai. Lauaki e la mona pea si o iu leo. Ele pule ni papalangi e la Samoa. O le mau a pule, o le mau la malata ua. O le mau Samoa mo Samoa. Lauaki e la mona pea si o iu leo. Ele pule ni papalangi o la Samoa. O le mau a pule, o le mau la malata ua. O le mau Samoa mo Samoa. Fofogamua Reverend Father Chile Falefantu e Dari le divang o le Aoauli ma le pese la waki o la e la ngona pea siu leo le divang o le Aoauli de o le aso Ferreile le aso sfuma lima o le lima sina o kuso lua fe lua lima Fifila nganga le divang o le aso le wama le tanto filo inga ya e pe ona masiai ma le fionga ya le luma yava mai na vai le sui o le tanto wala leo o lo nga lue puno wa i me tono siu tanto tado fa tala va antua lilo le vai o le Aoauli ma lo le fai o le fai vai ma lo foi le tau tai tu te manga luenga pe o nga pati ai fa tai wa mawala tanto filo inga i le dia so for reila wa ngantu le tado i le fai unga o le diva ya so ma lo nga lue ma lo sa Ia, talo whalau tau whafonga mua po lau tau whafo i seu manuile nei fo i vaenga o le aso wharaile. Ia, masalo lea ua wha popo le tātou sum le nei aso o nei le i eisa tātou por kalame po si tātou so ta inga mai le aso nafi. Pa talo whātu fo i seu tātou atu nu olo mai mo mai tali fo i ia nisi o tala wa fo i le tu inatu mai le tātou atu nu nei. Ia masa tātou wheloa inga pe o na masani ai ma le tau whafonga mua. Ia wala ba fo ile si le fia lo tātou atu nu o mea uma. Ia o hafo ini mea o lo tupu nei taimi. Ia o tātou walo atu wai wa toi o seanga. Ia o na tātou o atu lei le tātou whainga whitwhiringa e pei o na loma nei. Ma lo lava le soifua manuia. Tanto te tau whai whamalo lava lilo malo le sain malo fo i le tau antai. I oi o tanto iei la so muli nei e maua mai ai. Ia i unga malava o lui. Ia po whaana malawe pe ona tui tanto e lea sui tau wā. E whaasanga i lea sui tau wā. I le whaamsidonga fo i tono le tanto. Tado, o lena mai wan tui ni sio whaamtalanga ana leila. Ia ui ia nei suinga la iti fo i o lui e pe ona tui tanto. Ia lena whaamoe o le so le wha i lo mai. Ia ele leila o mai o so whirangano. Ia o nei te iei nei Samoa. I le mea o lo whai ai whai unga o whaamsidonga. E whaan taule i lui e sui tau wā mo le tanto whainga palo tāli. Ia, o lea ua whailoa mai whailele e pei o nei ai le whamasinonga na leila i le tae au. Ia, o le se fululua na la wai whai unga. Mana tua le whaatauta ia lawa whai unga ia tau al manga le whamasinonga i mta upua le tau wha le atinu. Wayne to i alu. Ia, e tolu ia mata upua le atinu. O le tangi le atinu whaasanga ia mua au whaalele Mary. Ia ta eu. Ia whaapea fuelana tangi whaasanga nga ia ulungia Elon Pisem. Ia ato aila ma le tangi mai ale sui lea o le fast. Ia po o le tamaita ia mua au whaalele Mary ta eu. Nga ia Wayne. Nga ia le atinu. O lea la wa manu malo umai le atinu ui ia na keise si le tonu. O lo na tangi mantuan tangi le atinu ui le tūlanga whelelo le montanga ia ungia. Pasanga ia ungia.
Ia. Ia whapena fo I le tamaita I o mua au whaalele. Ia e whapena fo I la o na tangi mai mua au whaalele ia o le tūlanga la fo I o le montanga. O lu ia au le I whai ai le whai ngā pālo ta ia ngā wa au o tātou sui whaolion. O lo o fua e tau wā le whai ngā pālo ta lea o lo manei. O lea la ua iei le tala, ia e wale mawhai ona iei se pālo ta fo I lea whale ata lea lua ea lea iei le tō whale atinu. O lea ua manu malo umai ai ilu. Ia ma ua pa umai a sui e tō lua ia sala tō whamasino. Ia ua na o lana tō whalo la lea tinu ule ua ngā I le whainga pālo tane. Ia ua lea eise isi la te tau wālo na winga. I le se pālo ta lea fo itu malo le atu whaia. Ia ai o le tu... Te lele se fe mai o ngā luenga lea le ofisa whai ngā pālo tā le mai awa fo I le winga o la whaamtalanga o le whak. Ona le mai tau anto e sfulu mutasi afi. Ia le to tele o tangata I tutonu o le tūmalo lea fua antu le fo le ngō o le mea. O le tusingai ngō le tausangai lua afi lua tasi ali le mai awa. O lona winga. Ia o le ia. E whaila utala fo I le sefe o le tō tele o tangata e pālo taina. Ia ai ele mawhintu e wha fo I mai eila ia vaenga fo I o le ua umana print. Ia o ilanto I ua umana. Ia wale si le menga kalango ai liru mai ap. E eile me wha pe o na tupu. Ia o le visini na. O vela le meo la ave eila ia tau o le tangata pālo tale ni tu e pālo tai. Whai aku e fo. Ia awa mea umala ia o lea ia o fia I lalo le tūlanga fo I lele o le angava ar sui. Ia. Angava ar sui, angava ai la montanga. No. Ia, e wha le tonu mai lo masia ka kouso tai. Au te pol. O te mire I olo o ma taladoa ma wha sofo I ma le fionga ia li lo mai awa mai na vai le sui o le tāntu wala leo. E ono lewa maua mai unga o wha msironga po lui. Ia po wha lawe fo I se upu lanta mai. Le na tu ina antu I le sui tau wha mai le vaeng wha upwhai hanga I le vaeng wha upwhai ia. Wha awa ula u sauna ngā li lo mai awa ni vaeng o le aut. Moni ala oi. E moni le tātara noanga. Awa fo I o po le ala wala le mana onga o le tangata o le na lango nei le HRPP o na sui le ana tau wā nei na whamasino nei ma le tō whale atinu. Ia ua whaangata I nalo na ia mana onga. Awa le wale anga waala la tau sui. E whape nā whai la I le vai anga whai el fast. Ia ai o le oa alungei le aki ngu umalona tūlanga whalele o free lo na ia mawhauwhau. Wale tai eise tūlanga whalele o le mawhauwhau atu a mea lan whainga pālota lea e lo loma nei. Nei si tūlanga matautia Fofogamua. Mana tōwhara tūla whono lea o le nofuanga e te nofuai e te pālotai. Lea e ta ua o I tūma lo ia e te le na sikitia I lunga ia a la tau lola. Mani. I leo whai o tangata o pālota mai. Ona mantua o le maua la tau whanua whoila le freehold lands a tangata ia mai savai. Ia po whia lava ia ngai mai le nofua I nei. Ia, wale mawhai e landa toi maua tūlang whanele o le fo ia tangata ia ilona I tūma lo I savai I po whia lava o tua e pālotai. Ia. A le whape pālota nofuanga o nofuai maliliu mai e lana pālota. Ia o ila. Ia o lea ua o te lea I lunga le lola lea fo I tūma lo. O tūlanga lale nā lea e wa o I tūma lo ia le matua wa alu lunga ia la tau lola. Ona le tūlanga lea, o le tūlanga lea wa iai, ia, o lona winga. Ia, o lona winga, o lea wa manu malo, mai la le sui o le sa. O lea nā watau la le sa. Ia. O lea alu, ai fo I la le tū malo, o lea I lalo pea tutu atua I se tūlanga, fo I le, o lea ua manu malo la tau sui, na le paule o le tangata, o lea wa mautinoa. Ia o le sui whaipule lea o lea fo I tū malo mo le paia inga lea o lumana I nei e li Fofogamua. Mo le whaamani nonga fui le whaafunga anga le tāntu o tano. O lui ia sa whaia nei sui tau wā. Whaatau le si sui tau wā. E le ma whaia ona toi apili. A o la le teimi fui le lilo mai awa le whaia I whaamsi nonga. Mo whainga pāno talaiti. Ai longa tōm whailan toi lu e se sia le afoi. Le tofi lea po le ave ai o le antidu o masui a whaipule
o lona I tūmalo whaapalota ona o lena malolo umasu ia lua I tono le whaamsironga po lu ia na whaile te mini. E le toi e se whamasinonga. Mamana tua ole lu I le na whai nei, ole lu I le angava. Ole whailana lu I e mua au whalele ia Wayne. Ia le atinu. Ele a toala na montanga. Ia ai olea la wa mai whai unga whamasinonga. Olea wa man malolo no winga e whaale au ngaina whalita sanga na. Ia e melu I e le atinu ia ulungia. Mana tua la le lu I le na tatala no ai last week. On Tuesday. Tatala no ai le solua. Mari. Man tua le na iei nei vaenga o le lu ina tatala no ai tulanga whailele o le whainga o le montanga. E ese mai anga I whanua isi tu malo, mai isi tu malo. O isi tu malo e ke la kusa o nge ia whai le pule nu. Ia, whama wifolo ngoa le montanga. Ia, o mea umala e whai tono le nu. A whai e whai se ngalue ngale nu o le awala ngalue. E sao le lima sifurka la le matai a wā ia le se tau maftanga le fioanga ma le au ngalue. E alua inga e county nala montanga. O e lana whaile mei o. Ia, ma se isi tūlanga whailele a pē tupu e se whaara lawe lo tō malo pole no. Ia, ai alu se I fonga. Pe tai pei o le mele na tupu le mātou o fioanga. Ia, e whailau saonga. E whai uma saonga matai. A whaila le na whailau saonga lua salau li masifuru pē tōru salau. O lau montanga na. O le tele na o fioanga. Whai sa o ala montanga le nu. O vai usu. O le e se foi la tau fa tu langanga. E tu mai e alua foi fali. Foi fali le o lungi ai, o e tasi le suafa ai ese ia tutino. Mani. Ia ona nga ile ye pe o nalfi na nga au ngia le Elon Peter na fongaina. O le sa awala tu la na montanga le foi fali. Ia o le ana na ta watu e atinu. Ele o yaise montanga o fai ele no. Ia o le ala la uman malo. O le winga la utala foi lele wa mantua o e Fofogamua. Wa umane la lu ine le wale se tau va ma le atinu. Na le atinu wa le wa sa fanga tu mole pa inga ole. O so o ine el tato malo al parlementi. Ia ele to ye felangi me fangangi kangi paloka wa ye tangi palota o mara paloka fa mai. La le wa fa auru le kangi la le ia nga maua la le ia o la ku fa ku fanga ku pe oile. Io I saufa ingal pitonu ulali. Ia na mai lo mo mau ave. O lo utata nunga ia I le mele ia. O challenges ia na fai nei mo anga va asu. Ele to e fai ia le taimio o tangi o palota. So tangi o palota wana o mea lava na tupu taimio whainga palota. Le amio tonu ia le fatinonga ole ekisi alea wafosi. Ele a miotonu ia le fatinonga o parota le fiu angale ona o suile tau vana faila na fa la tua I tuai o mata puna au mai luma taimile e pe uman parota o le taimia le nei o le lu ina wanga va au sui le ala le montanga ma le nofo ai le atunu le link ma lo fa tak ia wa e ye fo mal tu la fo no fo ile le luma ia va le utama tua le fa pe mai ai ia mai le taimi e pale mai ai so se suia fai pule lona tofi. E pe e tau sanga e foko a avele o ile tumano o le sa onga na le tanto tula fono na pea. Ia e fai tau fai ia taimi. E wangala ia ke pe lua e kau sanga pe fia e kau sanga fatam fai na e o lo tumano. Ia ai fa fe fia la. Ai va ve fia la li lumai. Kakara ko e wa me fina tupu. Le ala ua manino le mantolo vai le so. Ea ua sao na o le fionga ia le titu. E o kunga ngi e sa vali e kungi so le kumalo lau sunga. Ea po lau fionga e le li fai pule. Le ua mangingo le makole vai o e le ua kuma. Me le fiska ko papa kiu ngi le fia fia sami e sia mea. O le a so fina ngano i le tu langani inu mai awa. Ea e fa manino mai tu la fono tu langa mana pe fai ese si na te avea. Matangi fo. Pape ia lewa. Mako vai e kula o malpi ko ngula le fella ko fia ma le tinu ia ma fa pe o se tasi o vai ngolo na o atu le. Ia mantua le fai tau ia tau sanga e po masina. I le tulanga na. Ia lo na winga e a fai ese se na te avea. Ia
o tasi fo ina mta upo i roilo mai el whamasino. Ia, o se upua ia te mine, ia, wa o tangata lea wa o te iloa o leo makua fia ama, ma wa mastu e se atula na ia avenga o le sao niuni e tau ba. O le tinu uwein so ialo. O lea ua manino lo na ia tau banga. Ia, ele aise isi la te tau ba. Mana o ia le sui leo tu lai mai. Malo fa lono winga manino le manto le vai. Ele aise si e fa lave lave. Ia ono lewa tu sa o lewa manu malo la ka ko fia ka le voile. O lewa ka ko ka ua fu o le moa ele yo ele so fa ele fa ngapa no tali lo mai. E folinga mai la. E na o le lima se fulu no fo. O leo le a fa ye le fa nga filinga al tanto o tru. Ele an solo fitu mala solo mala iva li lo mai. I mani si ungal fam sidonga o lento toe na mawa ile so. Ole unga le na ia man tu fo ole na tangi le fionga ia la uli le mali tu fa sanga ia fa sa rosa tafi. Ole tangi mafua ona o man tu fo. A fa peti al ke le skala ke alula e sangi le pulengu. Ila montanga. Ola eva ile pulengu ola ki ngalu e tono le nu. Ai fa ma ni ai. Ai foi la matai ole fio anga po le tu malu. E fa ma ni oi. Ia, o lea lana tangi le fionga ia lauli, i le tūlanga foi lele. O matai e nawa te wha maonia ia wha ausau. Rosa tafi. Ia. Ele anga waa ia matai mo se wha maoninga ona ele aini ala tau montanga o whai e tono o le tūmalo. Ia. Kusala, ele o challengeinga ia wha ausau. I se montanga. Ai challenge ia tangata na wha maonia le sui. Ele o whaia se lato montanga i tono le fiu angalono winga. Sa le tauna nga vaa matai ia, ona watu e wha maonia langa o matai nei. Ele o ie se lato ngā wenga ma se montanga o whaia le tu mano. O le tūlanga nā, lena ie le tangil nā le fiu ngai ala uli almani e toa. O le whai unga lan wha masinunga. Ia ua whale au ngā ina ia le nā fo i tālu sanga. Ia mai e lole mal fai ungal whamasinunga. Tawana tongi a tula fionga ia la auli a wha au le lua awhetala. A te tongi i le ofisa o le whai ngā pālota. Le awhetala. O lono winga la ua whaisi tau whio lolo le tau o le lui lea wae. E le whaia fua tātou lui e mga luenga le whamasinunga ma le ofisa o le komisino o whai ngā pālota. Ia walu le taimi. Tā pena mai le whamasinunga e tā pena mai le availability o whamasino. O lawa o mga schedule uma ia le court mo whamasinonga. Ai na whailoa mea ia o le parota, le whafua se ilia. Ia e whaile availability o whamasino. Le a whaina tai avatu, na avatu le whamasinonga mawalunga ilunga ia le fiong i le tau whalo au Donald Greslick. Ina ia mawhai. Ona atoa ai le panel lea e mawhai ei ona na whai le electoral court. Ia po whamasinonga tau e pālota. Ilu i nei. Le malo fa tai o lona winga la ia o le manuia le tau whinga to lua la suia o le atau vai le fo ia i tu malo fa pālota o le tātou tru. E ma se si vaenga e au na silfia le tātou tru. Mai la wale whamasinonga le na lawina le unga i le so a lilu. O le tangi fo ia le fionga i atuala Iosefo Ponfasio. Vasanga i le whailau tusi o le fast. Lea e lati tau wā mailo lato i tu malo. O le wha manu ia ina fo. O lea, o le tangi whaile na, e tusa leia mal tangi lea a le fionga ia lau. Manta sanga lea. O na e challenge ia le anga waa o matai na wha maonia ia le tau whawa au au. Tusa la o le na lui fo. Ia lewa le wha manu ia ina. Pea ia i fo i se tupena e tongi e le fionga tuala nga i le electoral court. Awa mantua o e lau tau Fofogamua. I le taimel whamasinonga. E saule lo ia le atuala. Whate taina. E saule lo ia atuala e tula i represent tuala. Au maile lo ia wa au e represent wa au. E au maile lo ia le OEC po le office of inga palota. E representinga le office of inga palota e whamanino. Le tūlanga na nairo na lātou talia. Ia ngā wā au tangata nei,
ma wa complete wa watu mai me o mafapena o tulanga o malana o tapenanga le la titi a titilo ye tai na faiva masinonga ia ele la titi tapenanga o tau fai a nga ia tolo ia e represent ia vaenga tasi ia ia manino le fa masinonga o vaenga lea Natalia le OEC ona o tuunga umaia ma ia inga ia na o mai male tumalom tangata na fa maunir suida ia e fina wa tu foi ia le tuala ia fa pena foi le tua va ia le la wa mai fai unga ia pe ona ia le so ali Fofogamua o fai unga le tata no mo o te fawi tua le tangi ale tamaya valas pionga ia valas le sui o le fast then fa pe na tangi ai e a foi ni ile la fa masinonga ia le la wa te fawi tua ia ona o tala na mawai tua ia e fa pe o le talo sanga le tumalo ia lim fai pule ina ia tala pe le fai ngole o le palota ia le la wa ia le na fo I tumalo malo fa tanga li lo no wingala a tu wa se pe fe to lima se fulu I tumalo fa palota I to tono le tanto tru le la fa ye ni le tanto finga feeling ia wa lo mai ali sila sanga le o tanto savlinga mo le finga palota la li sila sanga le toi o le palota mua pe isi vaenga mua mai ele fa il tulanga ia o le palota mua wai o le ala wa manino mai o le ala o le a kopiloa ia tatou lola mana tua o le la kopiloa la lola ale ofisa finga palota ina ia mafai ona ma wale le ia wa o le mele sa fa tatali fo ia ona o le matanoanga na tal mulmuli ai nei male tofa male fionga to le fo atu ia felolo John Stanley ia ona se so o le lole malta to palota mua wenga le wa o le pre-polling e mua ila to pe tata la noai mari ina ia mafai ona palota ia nei tangata ia essential workers ia o ila to fo ia afianga tu mau o le soifua ia o ila to o le atu wa ese atu marutato o tunu ia pole alava le tu a inga fala belave o le fala belave ai le asolia e tsawana fai lo ai le ofisa o finga palota ma e tsawana approve mai le komisina pe anga va ale tangata e tu sai o le palota mua le o le afai le malo fa taia malo foi le taulongolongo a wale tampo inga malua inga wo me masa alo fa pele ona la yan tu e mama ia wa lava le tanto nga wenga so tawa ia wa madino ale man tole vai le mai ia ona wa le tanga ia pe ko bubu pe pese ia ole me na ia tanga ia fa ia eli sika ko me ko fa ia ku le wa mai afa sinonga limas fulu I tu malo fa balota le ole afa ia le finga filinga al tanto tro e mo si va nga le te fi sound ia le va nga la wo lia ni lo mai o le paule tulanga o le wa uma mai foi la le electoral court ia wa uma ia tato famasinonga palota I le anga va o sui ane te wasi se tata watu nufa pea e le koe ingi famasinonga le ai e koe o foi kako famasinonga luinga o le campaign ia luinga faala tua ia luinga meanga bea uma palota mali au palota la au famasinonga la ia ba umane ia o famasinonga le anga va au sui o tulanga le ia le tau fia watu o tato update o kako tanki le wa ia la se tulanga o ia li le fa mai o le mai tau atu pe ma o no so I fu ma o fa na wi tia li lo mai ia fama wina e ono so I fu o fa na wi ti o ma le fa ma o tanki fever ia wa toi titi a valuafe, ke logo valuafe kai miringi le au fai o tangata o whamaunia. Wa fia ele fiva o pona iwi po tenki fiva. Lua afe fritse lau whaatolu o tangata ia. Wa whamaunia su enga whapitoa alfa le mai. Confirmed cases mai lava ia Januari o tau sanga nei. E kusalema le full valu pasengi o ila tau a fiolo o au mau pot. Ya, mai tawina to tele o afia mai no fuanga talfata yo pia mama tu si fo pot. E su saila ma su enga le tamai le fale mai. Iva su tasi pasene o ila to wa fama ni wa afia le tu ai ngol vai Russell 10v1.
iva pasene ia wa afia el 10v2 ia olo fa mawina fo e so fo maloloina le fa wa wa peona si ti al foi numero la to wa afia le fiva pona ivi e a fe iva sala fitu fa la to sa fa mawina wa afia mai la so fa la se fu o akuso mai fale mai e upolo masava e afia ile lima sala lima fu lima na fa mawina ila to ia na watu fale mai mtotua na maua mai fale mai mtotua kusa e afe iva sala fiku fa ko ki alu afe o tangata ia na o I fale mai fo I fa itu malo tonu upolo masava ale lima sala lima o ile tu ia tu atam sese I mtotua ya lua sala lua tolu ila ton ta fi el falma sala fa fitu wa fa te ai tu ai fitu fulima lo ta fi pe e to alua ia mai le lipoti le mai le aso lulu e to alua ia ngase lo le poti tinga ina pole ICU Tano. ya olona winga khata tari foi la tato I se isi lipoti mai le wa mele wa yai wa open el tato official nio ya wa fofonga la ba le fionga al tama tai pa mi tato sil tato wa tunu ule lipoti fa tasi male va enga o CEO si po office silio pulenga ya mai matanga benga I tonu o le fa ala tonga le o fa la ve tuku fa fo se nio ya ile matanga benga o fa le mai a onga leo MNRE lato umalava ia o lo fito tonu ia o leo o ia fa tasi le funga ina mai le fionga tama tai pa mia social tata o tunu o tulanga fa mai wa ia nei Mai tau antu lilo mai awa whaasa mea ni te wase o le aso anta o le wa ato whai e tau te leo e le maunga e tau te o e wha mata wha mauta mata wha lau o sa o lea lilo e maalia ia le mea na mantua fo e mali o au lea le matonu no fa tasi uma matau tu stala o lea la tala tamai au tanga vai ia tia o fa kulo ma o fa mai lona nai mai lo si le saunoanga nai lawe tinga a fa ia tanga tai to lua mai le media wala va tanga tai to tasi fe fesid o le la o fa ia kulo la musu lo ke ngin o pia tanga vai ba fesili ai po la le fanga solonga la sto na ma le fa pea ai yengi teams fa pitoa mai apia la to te tai moina le ngayoinga ya ava mesi me nga vai se ora sanga ke alwe fulo faleka um fulo ma me ngai kongo wale ma faina ta ofi la wata ile tulanga foi le o ke fesi dia kua foi ole ta ua foi ole I ba en ole tunu la fana le baila au foi le ina ia ele namu io ole la fa pe ayo ole o mai ba en ngai ka imu ai mako ai e alua kamalo makua ia sasalanga ba ole ka folo ngafali Tapena uma fai o ini mea o va aia o lo fa puna fana wele nam ia o ina tonu ala tapena e tai pe ia tato tapena nga fenga le o le fono Commonwealth alanga la ka penganga nga o fa matango fi al ka penganga le o fa mama ina ma a fa pe o le ia pa ka vale nga ko ai le vai ia ma fa puna fana wele namu ia wa taula na fai ese fuanga ia susunu le la pisi me uma fa pena ma na ia la o le si o wa le au ngana la ofesiri ale fa kula lila o kanga va ia penga ke le fifa ia o fa ko fai o ka fesi ona la o le tulanga o le ai tato fo fa vai ali mali tato fo fa vai le uma le tato pa inga le yo le e mo yo le wa le le inga lu tato fo fa vai le nga mai ka lu nge fo le ska ko per milion ton mali pele yai na le tulanga fo le lo fa malo si au le fo fa vai mo fi anga tasi mai tu malo o le la fai tuale le fai tuale fai ungal to fon fa vai le mai yava le fa nga nga sto selin ya e fa o ngai le so anta yau e au mai e fa fole malo le tu malo foi le fe o mai fa fo ma o ta malau
Ia e whaatino le tātou ngalwang e ala ngā kualano lilo mai avu. E nga uma e loka loa ma ke o kupe fon fa. Nga uma e fa mai loa ma le New Silva ya so le Samoa peba. Wa ave tangi le tu malo le tu pe fon fa. Ona o lea o tango vale le tu pe le o lo ye nei el fon fa vai. Ai le ye se fo fa. Ia wa foi al mele lenga sa no foi e ono ele ka tu la mai si o. Ia. Pe ma wa sa so ani mai fon fa vai tu lang fele vai da a fa na ia fio anga. Ia. Ina o pe pesi mua. Na wa ta o le pe pesi mua. Ai ke wo o lo ka ko chokom. Ai va ai lai leo mai fa fo. Le fai fu fai wo mai fa fo. E ta pena anga uma le chokom. Ai vai la lai mo se ko lo ko remove uma menga o ke lo isi menga le ko po ngele la pisi ma ke le nga mo no foi yo ele o le ala sto na ia la ia nei te wa lo foi ya se fa pe ala facile sila mai ai lai se ku per ma lo e mai fa ye me ia le ya o ta e tangwa ne lava le tangata ia male fio anga ia male tu malo ia ta pena lo na lo te fale ina ia mafai ora tina le namule mai salan mak fai ku langa ma ko le le afia ma tal fata ia pia ma tu sifo o ma to le tele le nam mani ya na fai la kafe sili i sifo i tangata vat ava fepe wo fai me remove le la au fai le o le fala ia la fue el fala le wo makwa o tanga to fa ita fala pa mai remove o la una le fa na we ton le nam we la tu le vai to e ton o fa fe pe fa yo ngame o mai le o fa nga o se ngamu ngame o mai ngi la fa mai ba we ngi me ke le nga fa ya o le si foi tu langa o lo o ta o e ta ona mata tu pel ta o tu no te mini o le fa mai foi ngale le sa mo o le mai foi ngale le meaning ko le pola e disease ia le ana fa pe e foi ni wa batu le tamai titi lua e toto sanga i tal fa mai ia batu le tank ai pe o le fa mai le na le ma fo anga ia o le mela le na o mai fa kasi lo la ka mai lua e worsa kula le fa mai le na ila wi lo le tanki fiba ya sa wanta to mata ala te mini awole ke ango ke le pa lo ka mai ala kuli sui ai ano ane le fama awala e kisi pe ele sa le sui fama si fu oi awa ai sanga talawa e sa le ya ala u fitala ngali fo ngamua ka lo fa sko inga o le atinu e lo ko fa pe wa ai la ka kalo nga fa ya oi ya o kalanga i te minei va pe sa fai matou ana pongi na ia ma ai ma sa kakalo ma fai io o te minei e tau fo ina mata la i tatu sui ni toi mau atu ala tau vanga i tu langa fa pena ma lo va tai lilo ia manu yele lo antuan tai fu le tanto nga wenga fa mai te fa monta ia ma te fa lawa ia em fiana faila u pule fa so fa tau mai faila awali tu malo ave i malisiki ia le ama se le fia le na tu langa fa ka mai ia man ko fang wingo man ko pepa mas ia wai le fingo fia le tap dai no te fa monta ma te fa lawa ia le ole man tau antu le lilo ele tau lunga ina le tampo klame ole ye le fa mo ele na fantastasi ia I la tau fo ia o le fa mai o sui tuto tas to tonu o le tanto fringa palo talea o lo luma nei ia mai le ama se sui to tasi no fa longa tu na ave se sui e ave yo il fam si donga ali ia o nai sui tuto tasi ia le ka o ma ko ke mingi ai vai fa I comment tanga tai la lo ata nai sui tuto tasi ia mai o le fale nga mea la le wali ia mai o le fale nga mea nai sui tuto tasi ai to tele fast food fa ia le fa ia sui tuto tasi ia le lo ia ia ai ole moli maua le presidente por te fono le afionga ia le atawal sa Jerry Brandt ana nafi ile lato fa te singa ole lato launch ole na batau le ale tuto atas ia
E whaalau iloa ai, e le o lātou o se vaenga whai, e whai mai o le anawatau a sui tutu atasi ngā lulu e whaatasi. Ngā lulu e whaatasi, o la lātou maula e tulituli. I le taimi o le pālota, a umamai le pālota, o ai le tū, ia e eini o lātou sui, mawhia mana mia lātou, ia e manatu lātou e au whaatasi, e o whaatasi, e whai le coalition. Ia. Ia, o le tūranga whailele, e whaila lātou whia ngainga. I remain na lātou, o independent members. E le mana o e whaile mea whaingane lenga whaile fast. Ia. E man tuan mea nā lena whaile fast. Tuto tasi le whainga pālota ai umane wai tutono le vaenga whaupufai. Ia, io e, na o mai ai ia sui o le SNTP, ia masui o le tautua. Pea, le ana tu whatasi, ma avea lo masui o le fast. Ia. Le mea la le manga o e tuto tasi le ai. Kusai, E tu maua e tu maua as independents. E foi lele a whapea la wa maua le nampa, for example, le HRPP, por fast, por le por sap. Whoever ask me a lato, e ofa atasi la iei, e watu saini la lato whiangainga lea. E iei a lato ta iala, e tu maua lato, o sui tutu atasi. E whaila ko coalition le fai mai ia ona fina wala ia leo le sui fai pule tuto tasi mo mana o ngalona ia tu malo Pina ona le tūranga tonu ana le mana o la tau le mea lea ona le fai mai wa tau mia i lalo o whainga whaavaenga whaupu whai ia le tele o leo i tu malo mo la tau mana o ngana avatu sui nei ona o le awa tu i le mea lai manatu i elwa whaupu whai o kulofa mai fai le mea le fai mai e vanga fai la lo kula fongo mal fa vai rang fai le fai na e go against o tulanga tonu ala le na le maka mai e mana ia la to na batau ia o le fai na fa la wiloa o la to wanga tau sili ngar wenga ave e fa mua te mau ai ngole atunu ia o le o tula fono e e me na vai ngana la to tula fono na ye le me fai le le tama fai fo i el fala tua. Ia. I tonu o mana ia o le si fai tūlanga nana o fai tawa ia nafi. O le tūlanga fai le corruption, anti-corruption. Ia. O fia fono o tau fai e le fai tūlanga. Ina ima fai na fai le tūlanga le e so e le la na fara uloa nafi o soi fa maloloina, awa onga, pai titia ia ngai o inga faso tūla fono i tonu o tata wa tunu. Ia, ai o le tūlanga le nā, pau le tūlanga tāua, ia, mana ia mea uma, ali Fofogamua. Ia. Ai ia tulituli ia, o le me tulituli matuni mata ia tū. Ia tūla i mai. Ia man malo, as a sui fai pule o se e man malo mai il palota. A wai le ai masao ngao nei mea uma e tātou te lau i viluai. Ia e fai fo, e fai mai. O le whai unga le nei o le pālota, a le tūmalo a ana, pe whakaika inga mako a ana lua. O pai, le whale pālota mua e tasi. Ia. Ia, o pai, i le whale pai o sui koko kas, pai i le whale pālota lua, e lua. Ia. O pai, i le whale pālota tolu, e le ai. Ia ole a le makua I kele le kaiminga alua ngai maumia an mela na tawana tuni mata ia taimi nei ia tula I mai ia malosi ina ia fatina uma nei maumia le ma le kele yo me le e kongo ana watawa na isui ana I vai fai ia fa pena foi tutu tasi la to ia la to foi fa moenga le lek malo va tai ia talo sia ole a ulu fale fidanga le au palota ia se tau alanga fo ia la tau o le naua fili e anga ia tulu whainga pālota e a vea masui tūto tasi I le la tau lava ia tata. Ia wale anga ia leo le tūlanga pe o le iai ia upu whai o le tātu malo. Le te wei sisi vanga tā ua le mai awa te fia sao no iai. Ia e le itolunga ina le tātu polo kalambe le rei fiafi o teiloa. Na ua le vana whaatali mai siau I tū malo. Ia wale tau fontanga nei le fiafi. Ia mo le wha moe le aso hantai au. Ia,
o le tūlanga lawa ia Fofogamua, whapau mai e il tapo kalami. Tai. O nei mea ia o mawatu, ai tātou te tala noa lava, pia i eini o tupunga i nei tātou atunu o mea o fufuina mwhamaibuina, ia wa foi tātou walo atu whainga pālota, ia po le whamai fo, ia po le alava. E mai e te au nei, ia whaftai tele a mo le avanoa Fofogamua. Tai. Whaftai foi manatu mai se talatu tātou atunu, a wana i o tātou tangata, o lo alalam papa au i nai ni msila fa pe fo i tu e fio langi. Tau ina ia alofa le atua, wasi si ia le tūlanga ma ale o le si o manga ma le tau ni vai tau. Ia wa aia pe fo i le tele o le mafui mo i light. Ia ai o le alofa ma le anga le o le atua. Ia malutia i pe tato wola ia ma le soifua si o tato. No, ta fe lo ia le vai aso fo le alofa o le li. Fofogamua pe amoli atu lo soifua. Ile nawa ia so tātou te auli ai, e whaftai tele Samoa i nau mai moanga le nei tūlau le fiafi, manuia le tiu te Fofogamua, tō whāsei fua. Ma lo fa tangi o la tanto mai ta se pe ona e sa no li lo mai va le diva ngole fiafi madu i tele la ngan tu le fa ngole yaso ya tanto filo e le dava i sfogilo na lofa malona ngale le madu ia la singo toi ya mo le malosi le tino fa befo i la le nganga a wale tu no le tanto tu ainga ya me sei e kale sia o lo tanto ai tono le tanto tu madu ia fa ngole diva yaso le fionga ya le lo mai va mai vai le suyo le tanto wala leo e pe ona e mai moma e fa fonga ji lana tutua mai tu tono le tanto tu o le wase antias fulmariva mi tu te nei tu line tonu ile tutua mala ndanga nei ale radio Samoa tasilima iva tolu a mo. Malo soifua, o se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iva tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Amola ekeika, ai sauka sisiva. Sama hulpa si mo wala con eso. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby Doo papá, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby Doo papá, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, y el boom 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 boom, boom 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 boom. Y la cosa suena ra, ra 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 ra. Scooby Doo papá, y el boom 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 boom.
O te mana tuaina Si o u ainga Ile a matanga sayai Ile matitiva Si o u ta mamalana mata fangota Masi o utina ile umukuka Masi o mato fale o sayai E tau patu patu lo na fola Ae atu la ua onga O faatali le faiva Ma utau fui fui paelo Mala ua mo O te savali le nu u atoa E faataua o fangusea Se tupe mola u pilia o ngā Ma mea fai asi o u ainga Ele alo le mativa Le tango lima si o u ainga Te le ifia ai pe o te falolona o Sa oloto ile faleo o na mativa ile tino ai sama o alama yake riso fafitai ile luanga luenga le salofa o mato ai le mato tuwa Faita ito alua A esusu e lava le famalama Mato e te paitua Ile fainga ta ole olanga Na tau asama e na imatua Ele ngalolua ngaluenga Wamanuia e katauma Le tango lima si au ai Te le ifia ai pe o te falolona o La sa o loto ile faleo o Na mativa ile tino Ai sama o alama yake riso fafitai Ile luanga luenga le salofa O mato ai Faleo, la mativa ile tino, ai sama o la maya, yeriso faxitai, ile luanga luenga le salufa, mato Le tango lima si o ai Te le ifia ai pe o te falolona o La sa o loto ile faleo o Na mativa ile tino Ai sama o la maya ke riso fafitai Ile luanga luenga le salofa O mato ai Supermanina sai Frank Solama DJ Twitch. Ma le pese le ngalo le mativa le ngato leo le usoya DJ Dayman to fanga e wa DJ Noise ma le fi pese na le club kopi ale tamauli ma le motele sala fai. O le wa to lus fulu ma le tasi ma la fi bidu ton talo le July fa ta full found ta tu tang ma vaile le ding fo ya so for rele ya ma le ding fo ya so ya ngan tu le fai ngol le ya va ya so
E le tulanga tau ta longa i le whae ngola vehi suni. Te pole mokwa ke le ka longa mwhiure e mai moma e sila iai i le whae ngola rei fwoi viaso. Sfuru miru te ta i le fitu le poa nani o la mwhiure mai moa i le turu i le ta longa na le NPC. I le valea o le awala Southland Manawatu. On tūlunga i le nā le ta longa na i le NPC whato anto e wha wau la wau li anta au. I le lima bilu te te ailing tulai lua vtau i Northland ma Tasman. Te mi lava le tasi la wau li anta au la vtau i Bay of Plenty e hamala au malosia Canterbury. I le whantonu lima i le afiafi anta au la vtau i Taranaki ma Aukilani. O na so on tuele ma le ta longa ma le muli le afiafi anta au i le Vale Hawke's Bay ma North Harbour. I le aso sa, lima bidu te ai le lua i le wauni o le aftau i Wellington e ma Otago, e ma le talong ma le mulina i le tele titi o le afo le wha, o le aftau i Waikato ma Counties Manukau. I le teiminei o lo tulanga mo mua Bay of Plenty, lua Hawke's Bay, tolu Taranaki, wha Canterbury, lima Waikato, ono Otago, fitu Tasman, valu Wellington e iwa Manawatu, e ai tūlanga se fulu mai ai i Northland. O Counties Manukau, o le tūla i mai le tūlanga se fulu mai whās, fulu tolu Northland, se fulu lua Southland, se fulu i Aukilani. Se antu i le tamusanga, o le NRL, po le lakapili ki e pe ona, whaiola tālong mua mua i le pōna pō. I le mo lawa no so le mai moai. Ia pe mātamata i le pōna pō, uala ngona lawa le manulu. Ia na te i lawa le ua matamata mai le TV ala wata mui. Le lei, whaisi fina o le talonga i le vāle Panthers ma le Storm i le pōna pō. O le Panthers i le teimine o le nea fia fitu le le iana malo so. Na wha moe vanu le pōna pō, ai wha munta i loi nā e le au malo si le Storm. Storm o lo tūlanga lunga le teimine i le wha tūlanga ina le au i lunga o le table a le NRL. O lo tūlanga mua iei i le au malo si le Canberra Raiders. Na tutusa le ta longa do mai al ting ele manuia tom finga le awa Apollo anga I foi le drop kick na ile go e ole na toi fa po ile ting I want to I lo mal tanga poto is wafa ya Harry Grant le kapteni ole awal le Storm ya ole hook of man lo si foi le awal Maroons. Io nga lola me le polo pe ma se fulu mita me le linea si ko iai ia le Storm na po. Ia o nga fa se lo le nga pas. Usanga nga mingo ia le kamaka. Ba ia kulka malo he. Ele ima se fulu pe ki lunga lenga si ko. Inga ka mo ia kula maka ka wai me le po. Ba no malo I le o le afo. O le Storm na po I le awa le Panthers I ai se fulu ma le vanu I le lua se fulu ma le lua. Le po ana ni o la vtau I le Warriors ma le Dragons. Io tau mana o le Warriors pe afi tu mawa I lunga I lon tulanga. O lo I le tibine I lunga o le top 8. Le le Warriors ma le Dragons down le valu le po ana nei so twai ma le talonga le valu Roosters ma le Bulldogs. Bulldogs. Le man malo le afo I le Warriors le vai son vai today. Roosters o le fo le man malo I lana talonga. I le lima I le fiafia tau la vtau I le Sharks ma le Titans afo le fitu le po an tau o le la piki ma le Eels leo le afo iai ia o le po leo le po oi o le misiak ia o so le mako kalong le Broncos ma le Dolphins afo le fitu I le fiafia tau ia ma le tanong le mulina le la piki ma le Eels tele titi le afo le iwa I le po mai a se ninga loto le sa mai a mato nai ma whainga manolong Tato talonga le tau le whao le West Tigers ma le Sea Eagles o na taulonga le talonga na le Knights ma le Cowboys o lau tue fo I mai le sunga ia tau malolo I le au alnea fo I Cowboy ia ai le I manuia I la vala tau mawhai e ma le talo fia muli o le ali o Payne Haas stasio alo le tato tunu le sa talo mua le Kangaroos Australia o le wawhai lo mai ia le ta alo ai mo le toa Samoa I talonga le masina o ke topa e le nei tau saka ia wha ali mai leo le fia lau sivana Seu mai ila
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about two teenage boys named Kyle and David. Kyle was not popular in school. In fact, he had no friends at all. One Friday afternoon, David saw Kyle walking home. He wondered why Kyle was carrying all his school books home. David then saw some mean kids run and push Kyle down in the dirt, so his books fell all over the ground. Seeing the hopeless look on Kyle's face, David ran to help him and picked up his books. As they talked, David learned that Kyle was new to their school, so he invited Kyle to play football and hang out with him and his friends that weekend. The more David and his friends got to know Kyle, the more they liked him. The following Monday morning, Kyle brought all his books back to school again. Over the next 4 years, David and Kyle became best friends. Kyle changed so much during those 4 years that he became much more confident and very popular, with heaps of friends. Kyle was going on to university to be a doctor, and David was going to study for a business degree. At their high school graduation, Kyle was even chosen to be his class speaker. He began his speech by saying, "Graduation is a time to thank those who helped you make it through these difficult years. Your parents, your teachers, but mostly your friends. Being a friend to somebody is the best gift you can give them. I am going to tell you a story." David was so surprised when Kyle started to tell the audience about the first day they met. Kyle told the audience that nobody knew on that Friday afternoon 4 years earlier, Kyle had planned to kill himself. He had taken all his books home so his mother would not have to do it later. But on his way home, he met a friend named David, who changed everything for Kyle. The audience, including David, was shocked. David never knew how much his friendship meant to Kyle. Don't think that what you do for others is not important. You and I can change a person's life by just being a friend to them. And no one will ever be a better friend to you than Jesus Christ. Won't you ask him to come into your heart and take charge every day? He'll give you real love to be a real friend to someone who needs one. Who knows?
You might even save a life. Just think a minute. Mani dale o vipesele everlasting praise to living vang o le fiafi da ua joy fitu mala fitu ton jano le July 5 to lo twai le tanto pologala mena o le think a minute mo ba o mai tanto mala vai le nei fiafi le so for really man on level for your favor e man for on sai man o le tawan tai Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mulen te rangang fa te tele mola tanto maf tanga I le fo ya so for wele mala diva ya so lona lua o le masina ne yo kuso Samoa va tai mola tanto maf tanga mele so fusi yo mai le diva ngole via fiola fu se ngana la se tu mo se ngole to to mali la mai tam e po to al to yele te mi sa si la ai te te to le to lo to so fu mo man to wola le dava is fo tanto to filo I fo ile lunga pe am ngan wole air ile tautua wha wale radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. E whamaloan tu ile telenga ya awi matangi loto tulia. Ma le fale tulimi le nei fo iwa ngole fiafi maruiela ngan tu le wha ngole viaso. Ai awone galo i joe tato polograme o le a foi. O he male tu la fono pe on te pere mai ele sunga le santini le to fa ya tu marvao siki a shu.
Ya malifyanga yali anto sa via mal polo kala melanga ngai fo faiva ile fi evideng se o le July fitu maru yelo ta po inga po ile au ngai ki ka po ile fai ngole de via so pa wale mea a fai ya ele ola na kivi a wiki so onga le kele le fale o si ainga nga wow si ainga mo ia fo ile le ile o ke le la ko ka po inga ngi ke iwa ku ilunga le no makuanu fa punga ki poki ya mafa pa o solo mai ulo ko ele o se ai o ya wa fa lo ngwa ku foi le pia wa ka le ke le la ka po inga maru yelo fa ngala via so but tu wa fa la au so foi Tolo impacciato tu, ma le peli sulla mai volino. Le tai tu pizzo ia pia, si o utaula manaya. E fe pula fi mai le sau, o ata uma o fetu o le lani. Sulungia ya umasia uhani a obasa valivali le pasina se Yesu solo ya Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama Olo si vai ma pepese matata la tunele a omae mane ilano ole ni na o masia okele Ele mafai hanga ona ngalo le tape mali o vai singano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo